Io e vivi inga o le tumalo a le pata. E na ua se furu para tasi biru te utai le tu la fa le rivanga o le afiafi. A so ko fua so super tasi o le masina o aukuso. A mataka fo i o le riva yaso. Ia, te lo fo to si le fia. Ia, le mafua anga wa mua a wai fo i le tatou proklame vivi inga o le tumalo a le pata. Tupa ilunga ma le tupa ilalo. Pe yo por pesi ya wasi le fia foi io ma vai nga le tupu io la nga fe kata tu ya tu fe pule ai mai na e ai papa fe ngai matumua ya me se foi yo fanga so ia ya wa no favor ma ona ngafa fa sa wa voluma ya fa tu lo wai foi le de fia fi le matango fie o le tua malona fa maoni mai se foi o lona le lei ele lei lava o ia fa va lona lofa o lona lofa foi mai le matanga a so o ai le ngata anga e mai le fa va o a io ile va o le fa va ya o fe foi a mata mai ai lau foi tau le nei so i fuanga e le liu lava le liu fa va to ona seta ya fi foi fa o le tu le nei a songa fua ile a matanga le dei vayaso a o fasifo fo ile nei yaso la doia wa te loa ya wa fasifo nga ruenga mo matou i au kilani ni usila ni si peto e tula peto e fai tula na mai alea o sa mor to tele wo ilungo pasini si o sa uni fo i la tou anga inu itua me se fo si fo ma sa e ya Australia te lope tai to e lua tolu ni tulama na vala to wia a America te loa wa la tala tai na mai a tau maftanga le po ya a me se fo mfa so so ngole po wala tala ta fo i na fasifo i la to i to fanga ya oni si o atunu maybe ol tai au le nei ya po la fo il tai miolo e maua mai ya o to o le nei e fia fo i fa le to tu mo oe sa mo ala tu pele le loto pele fo i le nganga pele le fatu ya wa po feata tu te fita lo ai ya ele ma fa ya na vesea le ma mai fa ta va e no fulu pe ya fo i le loto le samoa ya isi o tato tu no umo tato fa sino banga ma lo fo la ma lo fa to ile de yaso a nga le fo i le tu ma lu ma to ma tau tia le malulu ia mana tua a fai nei sa vali le lua masi na sa e malanga e se tuai wa masa ni foi lo tino i le tau vevela o America la tauia to e foi mai la e pe ale tato e tau fa masa ni foi le tua o New Zealand mo le ro e taimi le malulu ia e tau a foi nei vai tau so fuanga le swinga foi bo ia le tau la tau ma le talo le tau ia o le to e tu sa foi o aso ia pe mo o mia e kingo le malulu e le ila ya nei foi taimi ma ya wale tu vale te le fa mai se ma tu langa fa pena o mele na e fa ta wa ya lu sa nga le mu ma lo ma fa ta lo fa tu sa mo ai le atu pele e loto ma le nganga o mai oil de fiafi o e mo wor fia po e mo wor fa no noa pena o lo fa meita le ale tu langa o ia ia oil le taimi o mo mai o maro ainga mai se foi matua matutua tau tuana matatou me se a nei ma ia matou te lo foi Australia po la foi marulu la to ia tau tuanga ma utou nei o tatou matua matutua fai le o la to ofu la to lava va tu fa fonga la tunu ia fianga ye foi tatou ma marulu foi ia matou New Zealand fatalo fai nisi o le foto a join mai lungo proclame am taina fo tato proclame le vanga o le aso feo yo le tala le lei au ona le tua ma lo te talo ma lo fo i fai yo to fo na fai le fai ngo fi ya nga te le so se sa mo lo tap wai ya mai i ma o ya sa e si fo ma tu ma saute o fia lava o le nei la lo langi o lo e utu vai ai mai sa ili malo molo ainga lo watunu o la ekalesia a onga o uma me uma fa pena fa talo fatu program le tauta ya tarusia wa e manuia faiva ya sa pare fia ngai masio tatu watunu baba ya tu langa lava sio tatu watunu i Samoa o le tu langa o lo fa nga solo ai
roadshow a vang fa fai ai mai se vang fa fai tolu lea la walunga la vai de tau sinionga pe to ruwa yaso mana yaso ia ona tatou amatale o le ua mai ali tu pai lunga tau silsila tu sui tau vale fionga ia tau fua tau wa Edmund tau fua o le sui o le fast ia o lo tamo e mai i lunga i ali pata tu pai lunga ia fia inu nei o lo manu vailoa ma urutungia ia o le tu pai lunga ngare konu ala ko hu na lo manu vailoa ma urutungia ma tu fo no fole mo si le fia le to tele o le na tu mai ai le sui o le HRPP ia le fionga fo ia amatanga ia le ala tu mau i lava o mai i le taimi o le tatou snap election le nei walu nei e por tatou whainga balota whaatope tope fo i lele e uia le balota tele ai ona ua oso whaafosei ona o le tūlanga i le mea na tūla i mai le pasi o le taro tupi o le ala o le alu i nai e tasi la sui o le fast le e tamo e mai i tupa i lunga ali pate tupa i lunga mai le whianga lo manu e mana tu ata tu wo lo palota mo re sila fia to tele vadi atu ai e o le nu tele la vala lo manu e afua tu iai ia ona so mai la ia le ona fio anga nei o vai loa ma ulutungia e le ni fio anga te tele o te lo foi la le lo palota tele fa mo a i le fio anga politu ali nu o lo manu ni se vai ngai la tu talinga malo ile taia ona le la i le hola le fakasa i la romanu le sa te ia i le sunga fa fia ngainga io ia va ai sunga fa fia ngainga va ai ia o le sunga fa fia ngainga le fakasa ka se tonga cristiano samo i le fia ngolo romanu e le ostanga tamatua le sunga fa fia ngainga travo o se wo fo ia tia u masani fo ia me se fo ia nisi o le kalesia mana ia le opu fa mafa andai e tele le upu wha mafa sunga le whawhia ngainga e tauti sisi la mai ai nei nisi o ata na ia sau no ai mai e wha mamafaina le tūlanga o le sailinga o le amiotonu ai ai se mea e kakaunga mamafi ai au ngā le tua le taimile nei ia matua sa mala le whainga malo o e saili le amiokonga walanga fo i o ngatasi ma le upu folofola le lau ngainga le wha kirisiano o le tasila le whaftai fo le sunga le whawhenga ia manisi o whawhenga le vai le whala o oto a mata tuai whale atu whale a lili lo to whanga le pā whaasolo solo la ua ta amilo mai le atua le pata i tupai lunga le ua whaasolo le tupai lalo lo whaafoepe le taimile nei kua esea le avangoa ua maua e whawhenga matua sa malai lava ma ave whaamanuyanga a vatuai ma le lui tau il fatto tu ile tu sa mo tastasio vaenga no fia sa no nga sunga fa fia nga inga le tulanga ina wo tu mata mata o le tulanga fo ile tamau a inga fa so era el polo keti ma tulanga fa pena ya modi fa malo ma fa te tele lai fa tautaile tulanga ya le patai tu pai lalo mangkua la ku pai lalo fa la skele ngu amata mai la vai satitoa malaela o tia tele mapue ia sawi i sala o mua ia mai na pitonu o tu fara lafa ia sawa ilea alui kai ia maile ia ai fa sa o mayu kai sa muskai sa musuta sawa ilo le mtie ve time tie ve uta vai so fa ila sikele o nu o li tu pailalo ai e maka o kia le tu inga va inga wo ye tu ato mana tua mai ono fo nei ono fo lava nei e lua o lunga malalo e mana matua dominate lava ele HRPP mai tau sanga tele i ku pai lunga wa le vana tau tua mai ai le ngata tau ala tu sau ya ka waki kionga ia so o mai ai lole ma la utama le fionga am tu nai ia masau i lava i le fionga ya sula malo amatanga ia peila
e tūlanga le ua iai ali pate tūpailunga la tauia. O le taimi le nei ua le lifa ato ai le teleo, le nu ua li pata lalo manuma nisi o vailoa ma urutungia. I le tūlanga o le fast fatuina mai no la tūsui le mruru e taimi. O lalo i tūpai lalo, te le tausanga o mia mai e le fionga le tui atua whanofo ia tafua maluelue, le uso o titi maia. Ia manisi tu atu pat o le winga o la utala. Leva fo HRPP lava na fone. A le ko ke sila mai I le tupai lalo le fa emo tu te mire nei lungo le tatou por kalame. Ia o ko vai ka ko ia e ke le akul fale ia le lo isi hol te tele la io. Ia a ua matua mata utia fainga ia ua ia foi. Mana tuala. Ina ua pa u ia le fionga tu ia tua titi mai sorry tafua maluelue ina ua pa u le fainga palota lua felua tasi. Sa ave me o tangi, tasi rei ku malo sa ave fo ala tau tangi. Ia mai ua ina toe fo e fainga palota la ititi. O ingala le fainga palota la ikiki lenga sao mai lo le fast. Ia al taimile na la ele tutupu ia PFA ia wakula I mai nei tono le fasi usi ungole pa inga. Mana tua la fo I mo si la fia e lua la suia na tula I mai ele ngate na sao mai ele fast. Ile taimina toe faile pa election. Ai na maua fo I tasi lea I tu malo sa a toa I numero fo I o le supasene. Le sui. Le sa mawaina ele tamaita I faipule ia sapoa whangase. Ia, e lua la faipule le kupai lalo. A le tau tisi la mai lea la ua tau vasa o mai la fionga. Ia Vautongo, Rodney, James, Tamasese. O le sui la lea ua tamo e mai o le tupa. I lalo mana tua sa sei mai e fale o mavaenga mai le taimi o lona uso, le nofoa le na sei ese mai e le fast from the HRPP. Ia walu wale ka ungu ure ngu ufola inga le tau mawhainga fo I le fionga ia fale o mavaenga la tau ono o mea ua tutupu malana fo I lava whiriwhilinga. Ai mana tua mai sa moa o iai le vaenga lea. O lea ua kari kongua I le fesili. Lea na tātou tu fesili o malava. I faipule ia sa lea sa kako questioninga ma kako fesilingia. Po feo ka o koele ko wha lako I kumalo. Awalanga e yeile tali tonunga fa mai nisi. O lai mga aure I kumalo lako faipule e o le fast. Ina ua varfo ngā va o le fast. Ma le I te tonu lava I o le fast. Ia sunga la auli ma le tōma fia me. Mana tuala, o re kelo ka ngaka meli, mai ka ngaka o re kumaro me tanga tole nu. Telo ila tau na meli, mai mwhape mai asiata. O re makua whaale ko ngunga, o re makua whaipuli. O lai mga o re makua I kumaro, la whenga fongo whai ei ko inga, e alu re fast. Ala le anga fongo fo mai o le vanga re ngā tuli whaatasim fia me. Mongia. O re kele lao make ngā sa kako make ai. Po fia kongua ka oko ai. Le whinga ngalo le kumaro. Awalanga walava ia le fina ngalo le faipule sa whaakingo. Ngā rua ia le faipule le mea ngā mga oai. Ai whaafetaila o le ua o sila mi o Samoa. O ele ele se ala kala ka ngā kain whai mai ngā lo kia e le fongo ngā fesiri ia ngai makai ma fesiri ia kua e whamai le faipule o iala le fast o iala le fast. Ai o aku ia pia e se mea lai whai ia pia. Ele o aru le fast. Au o whai me ka o le fast government. A o le fast le mga o ai ngai ko inga mare au whaingu makua I kumalo o le fast party. Ia e mga kua mai au mai a whai pule kope ngai ko inga. Io au ko ke pore o la au ke le fast wa o kala ia. O tala ia le whai e la wari ia se o la au ke le fast. Ia o plame ko ke vevese fu o la au ke le fast. Vani. Ia ma io e ko ia mga ko inga ai lilo I manatu o le uo mai le wari ia ko e faila ko pe sai I ko inga o ko mai ko e por kikinga ko inga o le nga vela ko mana I tangata ai o le mafu anga wo tara no o mele ala le uo to silsilatu e langu mu fa ko fala inga ngai ari ku maru ele ai ele se fast government fo ile ina uo var fo nga va o fie me mal audi ele green la ioi ele blue fo ilanga manko fo ya blue o lenga sei ese mai ele kakwaru ye langu fa fa ngofie o lenga sei ese mai fale o mavaenga a red fale o mavaenga
nga se ese mai la le red from the blue ia faftai ele tu o ilalo le nau ta yo tu lo saril tamu fainga fo ia le tamaita ia fangase palanga o laila lo ala tu la fono le vesi so lo ngai me os full pasenge ya afia fo le matanga mo la tu tamali anga ya o meu lave o prokiki lenga ai to fo i mai la utala ye wa lava la folinga ye koksisi la ai ngisi ya kamisa fo ngalo ngai pu e mai ai ia tangata la hotel lenga manga kuwa mai sa mo ele ke lengi ngi lola palo ele teteleni ele to teleni tangata nu oni si tu malo mai si ku malo a to sila tu la le matua fa akumulia marku musai ya or ko akele anga o kanga ka palo kao o ku malo sa fa i mela so e ke mai ko ngwari e sa fa i mai ro male ka la friend io fa fta ya la lela afkai la kamo o makiu io tainau after wala ngai le o alu road show e po fa road show le chapipi ne aso pele ya la walu le e malanga tanga ta mai la o matua ya lu le ka malo ya e no fo le ma observe ma mai tau le na ma vai le na ya o folanga ma mela o fa wala nga o longa ku malo la tau fo ne ya o tanga ta ye lo tatali tonunga e olo ia ile to mai ma nga va ala tote sele ma polo fa so ina ta mau ai nga me se fo yo le tulanga bloketi pe ava tuitua ia ole winga la utala o lava me wo sila tuai e fa ai lo ai e sa oa nga ngai kanga ka ole ku malo ile awadi ia malako sui e o sa o fast party ele imanga nga o e fai fuai si mau pionga piongs and saongs mai si mau ngasu ole atele se va nga ya luire ma fa soa pe a sumai sunga le atawa e card fare nungol proclamer nga ta foilia a le o te maula mo foi se so tanga male fionga ya vui o manatu foi se i fai mata pa pe ka i vai asoa matatu kolosi sa mo walanga esel puni matatongo la le wingor fam talanga e esel polo mama watu male va yatu a me se fo report tu mai le totele ma va inga ese fo ile atmosphere o le tangata la esa fai pe muli tai i fe malanga inga le e fa tonu i Samoa i tu langa o porkiki ai to fo i mai la utala ia so far fa ka milonga le ka milo kwai road show al fatu tu ile tu sa mo butasi compare ile ta milonga le wa tu ai le HRPP ai nga ta fo ile o le ta mo fainga fo ia de sapla tobia ya what you see is what you get ele yangi wa matua mu fa solo ato le alu wakua ya anga ka amilo e fale la kai ya wa anga ako alu watu le fanga mafale asela ina wa mai atu matauma fale la fa solo e ile akusa faka alu watu wa fale alili si fale alili ka amilo e o to silatu la kamala wa lunga fa fa lo longa ma tulanga ole ai ole fa fetenga wala vale e fai makali o fesili le sa ko fesili ngia sa mo le nga ko fesili o ma inga ua ka ko vai ku me o ku ye fa lo ma venga po fe o ko ye le ko fa le ko malo ala le e wo ko sisila le mangingo i le mele ka o ko ye ko fa le ko malo e nga wale i pakari i ku pai la lo mari ku pai lunga e nga wa i fa manu yanga o fa tua ile atua Samoa o tasi ngal ka ko fa ke akwa e ina ya fa sisilanga ia ta to le malolonga pupu a foi mai e fa filo ai sunga ya le atua Godfather ia o te lo fo ya fai wa ready mai male fionga ya vui Samoa ia ole atau fa filo ai fatas ma hele se vese ma ku fa so ona o tulanga la walunga wa to mai ai le ngata ilea wa tatu la lata ile viva ko ru eva yaso male afa ona tatou ia lo la ia le vanga finga palota ani so fasisilanga ia fate atu momua ia o le fasisilanga le momua le tatou lo mua lupe foi va ese
le amataina le tātou kuata lona lua tātou vasenga i lātou malava le o mai ona restala matu mai se foi o whaauau le kuata lona lua nisi foi o lo fia listala ia e mawhai ona e awai aturuna nei amata vasenga na nei afa o le fitu i le address lea se lau Varesfulu Weymouth Road Manurewa o le Manurewa Sports Centre le stadium fo i le tonu o le Melford Park i Manurewa pito i lunga o ina te le ka paka mo la tau e tu fisiri mai filo ai na nei i le ta o le fitu amata tātou fisenga wha amatai me se fo le wha au manga ma le wha au luma ia i le afa o le fitu le fiafia na nei ia filo ai na ia i le tātou no fuanga lea o le si whaalinga te fia walewa no u pa ula vea te urvasona te nei le whasisilanga leu te fia vatu lunga na o tangata le no fia vatua mafuanga le no fia vakua o si ainga po matua ia si alo le sunga Bentley sa tele ele misi la tofo imana yo la to ainga lunga le tatu pukala mel te iai ai to si la tunga le wa vatu lunga i umama vatu ma le link ete votai o a filfilia ka malo Bentley is one of the youngest i America Hawaii tulanga e representing la tunu ya Feleki Olimpeka talonga Feleki e mo mia la o lo alulo na ingoa le voting o tamata alo tawa ya sa mo so angi e ka ku kam fanga e le lawo se inga tunga lunga i le link le ia na fo eva tuila lo comment nga lo walu ai lunga comment taimi nei ia kiliki ela ia onga e vote la ia e fuli le si voting ai ai la lofa tele ama fa popo lo vote tatou tau fai e vote le tatou watali i lea Bentley sa tele ia e valu kausanga ko malo au e vai kure kuor koi ia ina ia vea o io tamata alo ia o le rei foi tausanga ia me tate fia e faalawi lo atu ia faaftai foi matua Joyce me se fo seu tautonga fa my apologies wa pa uia te au sa o sheinga lunga o le tatou page le tau but ia faima ma paula va ma misi lungo tatou faalinga pe a avatu ya fiafi ia o leisi tatou wa asfanau fati me tatou asfanau ia lua fa mole lava misa tatou to le marolonga o le tatou wasfanau mo la sfanau o sia uso fa pele lo loto John Maysake io the man himself o ke fa ia korka kale John sorry orka kan makwa foringa yang orka ka eva kuru po o ngai make kufa kasima pa o me utitau o le leite isia ia ai wono se fulu tau sanga le sunga ia DJ John Maysake from Compton foi le ka uase uso ia Long Beach California ia lo fatele manuia tele lo wasa soifua lo fanga mai o ainga uma ai mai se ia le to alua ma le fana yeah, which one lo fatele tu mo le so John ia ia so le tu tatu to fe lo i fa tai fo i te uma la te asia ai ia le tatu tau tai ai pe am langa tu i o lau fanua au le lei ia fa manuia le tua ia to le uso i lo wono sfulu tau sanga wala ta foi la o le tulanga o le pelenga e nga o sa mo le pelenga le ta pipiuso ko e kasia ska usanga e entai le pelenga no fatele atu o le isi ya so soifua o le tina matua le nei ia o le tina le nei wa isi la ku le sia kale va ku lunga ngofo lu mo tau ya e tiro for te mil nei la mai mo mai ia le atonga le valu sumo le valu tu sanga o le tina matua ia po le tina peleina ia lau malila sami maiava o malau o le fioanga o sa fotu o le tina le lei e sililo na tau na ilo penina a upore fata o to reporto Solomona o le malosi ma le mamalu e fai mona ofuia ua ata fo o ia Solomona ua tautala o ia ma reporto ua irona lau faiva le tu la fono le alofa ua va ai o ia mionga lona ainga ele ai foi o ia i mea e ai are pai e tu lai mai lana whanau ma whawhetai i a te ia o lana tane foi wa vivi i a te ia e to telefafine e a meo le lei i la dou a o oe ua whaasiri siri oe i a i la dou ma
Via le li ngā ruenga au tina. Wau lia fia e o ele tina peleina le valu suma le valu tausanga o lo soifua. O tausanga o lo soifua o tausanga lava fo ia o le tātou ainga nā fofua mai i hoa au. Whaptai au ngaruenga le lei ua tupu maola ai lo tātou ainga ai maisi ai lava lau tautua whaau au le kalesia. Whamurianga mai au whanau, ma whanau au whanau, ma whanau a whanau au whanau. O le te taro whaiwhai pēr i le tua, e tu watu i tālo sanga ia sa uma, ina ia sanga whaau popo nisi tau sanga sa tele, e whaau awai pēr la tātou mafutanga le nei lalo langi le tu mau. Ai maisi ai lava lau tāpua inga i lau vaenga whaau whai, o le whaatua tua i le atua Samoa Watasi. Maru ia tele le atoanga o lo varisuma le varu tau sanga, o ele tina peleina, lau malila sami maiava o malau po o lau a fioka fo i liui. Ia, fionga o sa fotu, pa ia wale fio sa o e whama sa o malau, le ati po niu mo le whasau, la la ta ilo fitalainga i le li o li tūl vea, la whala whatuna o lilo maiava. Whamuni tele lo wasa soifua i le so. Tatotu malolonga, foi mai, whawhei loai. Le ataua, Godfather manufu i lungo le porukala mea me se foi. Ia, already mai le fionga ia vui masina mua, mo se tatou whasoa mai samo. San, si o kamar fale mo se vali le leie vale kako vale mo le sisi. Se fale mo i vati. SMI. Manu le hatu o lo fea fioa i au kila ni usila e tausa i lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le while o loa I au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand I le Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse Marquette Town I le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatutuaina a wale la foina o la container po so se whaamholi e wa inga I Samoa. Whafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le quick freight au nanga vave to e whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blue Guys, Lupe Soaila Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Chaibara watile watoe se fulu male fitu minuti o de tale o le itula elima ile taibia manto I yao te ronei ia fifi fa ilo atole wa sumai ia sungali atawa marfoi ia po le fatama o tamiti uma o le lalo langi rungo nei por kalam ia fatalo fatu ia nei vanga para fi ia la sunga kai ka por kalam mar fa si fo sa morngi kula yon kupu mongoe fa karofa kulenga fa kai menang fifi ko felo ile lo fole tua
Maria mai le ngofo mai ka so le mahalo ole ai tatele o te whawhilo ia le so mai prefio mai o vui o lo te atatu i le fionga ia whaofo por sunga ia Chevik Eli le statu sponsor lea mai merepone wale vana whea ruai a le whatu au na mana tua o nei le as whanau si on toru le lai kope mai ei maanga me ia whamanu ia tu le atonga le toru sumar e le alka u le whawhinge ngā loro ngā sawhanga na vei mot tama e le tāpina ia whamanu ia tu le atonga le toru sumar valu ia o le wharetua o le fionga whaofo ia Eli whaofo panapa ia pore pule o le tātou whale inga fui leo le Chevik inai merepone ia le fretua ia sipiva lo isa pana pa tonga lo todo sobre valutu sanga ile so o ko fi ngo la kul famia nga lo mo kon kwale fi ngo ngalo les fa ia makuala le o mai masiaka va kuala nga le o tope mai nei na meo le o mana fai graphics misa ia no inga la mo tua o tenia le temi nei o yo le ia fa fero ia tu la fionga ia vui le ua so tai mai fo isa mo de vanga o le fiafi ia ma lo se fo mnuia alo fo fa to e lungo de tato por clame ia va pe no u fa talo fo fa pelo ia tu no fai mai malai asia dai mai se fo yo le sunga ia le ia taua ia ele ngata idea o le pa ia maulu o le ulenga mai se fo yo le fa nga luenga ale Blue TV ia mai se foi o le au whaafonga o maltato por kalama o le topte ia e nei vai ngo le fias na tu sa mo le tu tofi e le to e sona sa ngol ngol e seis ta tia au mo na pai lango e o tu a ma to na tu le ale o e se pa chalanga se vai am nei taimi o folo fatu le ngang fa lo mai lutato tu no sa mo nei tal fala alo le se fo mruia tatu tau fai fatalo falanga le yo le tua a sa wa vai ku ya vui ngi kai mi le tau eu ko le kiki mai moi se e no po ese salo yo breakfast ka ya vai salo male kokoesi spoesi olena ia se sa no mai vui ole loto Sawal loto, sawal bainga, sawal sabali, ya. Si tiala loto ya suma. Orang na. Awal fa mapaina me mama. Ya awal sawal loto be manito ai, awal fa mapaina me mama la vai. Ai awal fu fa fa ni taina be fa ngofi. Di langa man soi kwa. Wa awai na tu wala langa ta tioa. Ya le lopo fai mau ai me o ka ko pisai nei e le nga fa lo ali ato lo tau fai atu le atu wala nga laua man tu wala nga la fu tu muri mai le fa tu ovu o tau vai atu la fa pela wi ai ono na swinga na fo yo lo na so fo malo lo ina nei taimi if you akai lo ko ai mela o mis o ke le lo mala nga for ku are ka lo ko ape isi mele ko fa le ko fai le ya la tala ya sawa mai sawa lutala le vai tua tato ya fai ya pi ala na ona fai pu hoi nai tina ona ole olai fa sanga mai ma olai e mafuta a olo ina ya pe ya hoi asia pe tau fai do tato le ma ini me fuli le tau fa fi ai ma fo fa na to ala ku modia ya sawa eu ese lo tina ma sai o ki voi ma pa e fai sfia poco se o le pine o lau sau noanga o le mafuanga na malanga ia ka fara ma avela me mana me America awa ke fia poco se sit vai ngale e wono fai mai le sau noanga tu ya o sia ta vala ya o sia ta vala wa ka le tonu wa ai ona o le tūlanga fo i leo le i o rua soifua pei fo i le o anga whaatangata mātutua ia pei ua tau maua i le maenga ne a wā o mātou ia i le mātou fo i tupulanga pei o nei pāanga noa le lei nei e focus ai le whainga o nisi fe au ma nisi o tūlanga io ai alu le tina ai ngai fatoro ma au te lo pei o le whainga le a tau taimi pei e le mo mia le vala tele wala ngai
Mui ngaro le lile o le langa maka le ngusfu. Fake le ingara maka le fikusfu. O le lopo la pena le fa pe mai ya siata. Ia o lopo matou vai taimi. Ia fi o le pe ar se kinga. Vai sa ko nga rong sa ko nga ni ko. Alo kumolia sa o le leile ata e le se fi poto e fai nei pe no ko ia dia o le sa no ko ia tama ia. Vai se ta bala. Wa pe pe au maka ko ka inga o yo fo fa na la ya. Ke tu mai ta cita. O me siri nga wa mai nga kai mo le loko kama. Pa na tu mai fo tele o pe wa. O le fon ta to mai poi. Ai le va pe se ma kuari asia. Le ai ko ke ma kua o le ama ka ke ma maria to. Le yo no wingo la tala. Ona e fua foi la ma tu malanga le na ma tu o nei wa ia e fua yai o ka fana na rum avero na a o tuivasa ia awa atava aila pe o le kele o kai mi o ngai kinga o le faingo fuala au ora ora ia le wingala na ya le no o ya le no o tau fa yatu ia malanga ka malanga ka wo kiri va ya fa nga o mi o fuala au ta war va nga foi de le o le taimi foi le ke fia ka mai a la fa ko malu na foi mai lona ia le e o yo au foi de le paula nga o kai mi o ka vai ka kinga nga o me fo au e se mai la meno vai atu i vasama ia o le ia leila le o se va e le o se tublanga tele e le alung for kuang kinga ngai pelinta makali ni fai ngo fola ya mari ta vai e tori le ka ko kamar so te le sta yo le ta mai pa te punga ai ko ye sa wala foi e tu vasa si kasiani fianga kasi foi lolo yo awai na umai ta wala le awai tu vasa ya fie menu le mo le malo si malo 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 ho ya ko lo tu foi ngamalanga tu la ka ko ta ya yo ole nga sili na ta yo le mo ole ka sili nga akai ke ko lu le ngo ku muli ia male lo ia o eso le malo lo ai masieri le lo ia ole ia fa pa e ole lo ia isi te mie e vai lungo por kalame pe ia tangata ele mingoi so le ai ole ai whatever for lo ia le ola ora le mo fanga mo malo e per to por kala pa ho le wa fai mai le ai la te dua pisa o dua ma le ata wa ngai kamai ki pepe ho ye le o mai fai le e to por kala ai na ti lo si lo ye le na laptop ba io sta ta mo le e anga pa lua sta ya ai e a ko lo fa pe ko se ka ngai le ka oka e ma ka ia me li lo ka le veira ko o tangata to alua ia na matua i matautia le vainga le malanga o le sunga lo ia ma le fionga le dipuli io pe yo pe ia na matua va ngata o le fainga malanga ia ai o te longa ia ile tu langa foi le una fa fainga tana to o pe ia lua te sanga fo ono e mo mia si tar sanga le na yo la te to lu sao e fe ro sao ia ka ko pule penga su ku pe pe e me ngai para langi wa ku no e fa de ali pe ia ku fa donation para langi ia o fa donation para langi de pe ar kamano ia o yo leo nai palo fo i manai tala mali ia e fa no fo mali e fo il to tele ni so litato proclame ai ole anta to wo loi nai vaenga manu o mau lo la o fionga vui la tatu amata tu o mai le tūlanga o roadshow o lo whanga solo. Le ale whapito au ngawha fo i se tala ia ngā o le fast. Ai o mai le tūlanga i le motu tū mua manisi fo i o whalau i lo whata amilo i sa vai e le sab. Le a se tala lanta mai o ani vainga ia e mawhai on update mai ino tato atunu u le vanga o le fiafi wha mole mole.
ia te ula ba ia asia ta ma le ia te o hanga yo po kiki la to se magnala tangata e por kiki ai le ma ai le no por kiki ona pai me ita le me o o me o por kiki you know ole tele o upu ole tele o tala o lo tau mo fai ina ia lo mai le fina ngalo tangata ina ia ele ole fato sina mai ai ina ia lo mai lo la tau fina ngalo ina ia mo i me ia te fa matala ina wa ale se mo o lo no ia o nga o e kusa ole le ase tala ele se senga malau ngali speki au no mai ia ole mele e ka ko aulo kalau sau lau ngoi ngopo malau o sau lau ngoi ngopo malau ole winga tonu ko le na po kikila to ele se nga te tapi sai i por kiki ai le mafai ona yai ni tangata e mo e fia lo watu la to la ngona e fia maua mai i le fasi euro le te ofo i mai fai mo la te au mai se matai ia e au mai ma le nganga atoa e mafai ona tali tonuina e tangata e sa o le fasi euro le te umai ai le o se fake go papenala wa ba ia i tulanga e pe ona yai ia le tami sanga o lo ye nei e ye ua makwa fai meika e ye makwa fai me kau fa leanga e foi ye ona lava to al taima modiale leanga e nei fa pe lava ia tangata laina te pola mai le fala o porkiki o toi pongi sai tangata me ia tu le mai matutuku lona winga o le tūlanga e tauna e fai ia e tau ma fai ina ia fa to ala ngona o ta ai we te fa mesia manga e pule pa wa le na o tangata o le fiata ele ina ia mapa ai o mai e kau ngā pala ma wa fo la e anu ngai pule vai go pi ma pala i tino tangata. That's exactly what's happening now. Ole lo lofi la tangata la to te ia la to wo ma se fa lubanga i le fale la to lo tangata la to to ma toe a ngai e toe ba ili uma ba e ngai sa tala no ai pe oni mea e moni pe oni mea na ona fa ata tu ho ile ina ia fa ko sina mai ai lo rato la mon ai le se mon ta wala na wa nai le ko se dino ya tu la ngai pe ona ia ele fa pe la fa tu la utala ona fa pe fa itu au la utala le la le e pisili mai ta fu la no ta sa wa a kango ngi kongi umal ko lu le o va fa ia to lu ia e mawa i umal fast il la ngona o le tu ta utala tu mai ai le ia le HRPP ia po lo tu sa le ale HRPP fa pe po male sa nga o vai nga na ta tu ti do ia ile langa le pe dai wa te fiu po ia ta mo fai ina ia toso ese la ngona o tangata mai se me o ele pelo aka me umala ta tu te baba ia le ai ele pelo fo upu la ta la tangata fa pena fo ila ile mo li pau ya le au fai ngā ruenga la tau ia i tūlanga i pe ona ia. Moli mauna le tu. O la ule nā tilo ia i au tongi ia. Fai si mau i luma ole a fo i le la ngona o tangata anga i le whatutua i le tua sa moktas. Ia, au te tonu e tutsal ia le HRPP ma le wai fai po whaleanga mai le si al whaleanga mai le. Ele se fa yang o paia mai ngan pauan me tu sawal langon anga isu le tunu le nei lo to tilo mo so tanga bu kiki se mai ngala tilo so tanga au le majority o le tunu le nei ta to Samoa ua ba ia ga isu ia matulanga ko nei ya wai pela le winga lo fam talanga a seta o le ma le atawa o le upule mo li paia le HRPP o le a fo i tau talanga we sim a luenga fai le cha wani nga luenga ese mai nei lo mena fai pola e fimala na fai nga bala le ai ma se pa wa me la yai o ko e pa wal vai
el kise pala ba lele me o pena o va a visiri e al fast e ingi me yes te le on be ese ai ia ngal weka a visiri rola le tautala ngal weka o ke kongia ia fast ona le ngai ese lan fatula i mainga o se me foule i le tunu ele me pe ka ko nga pe ke fast le tautala tua uia i lau analyzing of very te va ba ai mal tu lang ai pe nei kwa pe lo ka lo fam kala la ula le HPP vai kai pin nga ula ia ile au mai ku ile o ia fo ie tu pola e fi ole le nu pi fa pe o fai nu pi fa le company nga pa ku lai mai mal organization pa ku lai mai kai me ku pola me kwa ai dei le tu o company va sao ko sin sila la bai ai oi nga online company i ba a le pe o inga ta tu nge song aya lai mangi ngwa a oi ba i le han sat lai mangi ngong sa ngwa nga ko ia le al pal mi nga bai kai mi inga wo fa ku company ba a sa mo i ronga kai ai fa ka fai ba a nge song i mai si company a sa no nga a tu pola e fil na tai o le responsibility so se fai nga malo o le sa nga le mo tanga ya tau lai ele tau ia pola e fil na tai ia ko ia tu pe maua i lo nai ka ka mo yang songi da o le ka ko mo ya e ai le tau le lai ia te tau na su ele le ia e so tanga ta mai sa la to na soi fu mai ka chi al mai fa soi fu mai ia o le cha ai pe ngo fa nga ku lai mai e fi o ia ko bo fa ia le ba le fo le ba le o sa mo le ka ko singa sa ia vai le malai ba le inga au mai company le SPDC mai i Australia la ko foi ka ko wala so oi se vai so o por wa ku mal le kisi pe ngale vai paipa o me la nga kai inga wa uma le two terms of pola e ku lai mai ia le HRPP o nga take over le HRPP so it's the same routine over and over again I am fast yes it's the same routine le la ko ke foi ai kula ese la men fai fast o mo fai o pa to aku el fast inga ia manguia mai ia fa pe o nga participate ka ile fa ki ngoi ngol mele o le polo ki ile fa fai fast rona winga ua le to e fa to ina tu el malo ai ua fa so ala vai tu malo ua abe le pule ka na tu fa tinoi ya kala ku nga asiaka ma le atau so la le va ai fa fa por kiki ia i le vai ngai pe ona ia ka pisai nei fo malo fa tai lo fiong vui sta mi foi va tu dai nisio se fa so fo ia sunga le atau mana i fa fsili fa lo tele ta tu fa so tonu o ta ia i lau mai tau anga i le road show le wa mai tu moa o te fia so fi de ngalo i se va inga i tu malone ye lua awa o tu malone o lo ia ita i o isi vanga fa o faile tau fituli fa tasi mal fa tu ile to sa mo tasi lo to fanga ya me se fo yo matatufu ma vavau ia ai mai se o le pasa le panga o fanga ma la to fo o le ase va inga ia wa bo le vana tau la langi upu matala o tu malo fo nei wo leva nga ka kasi mai lava e kasi ale sui e momodi i paia inga o tona yatu o le ase va inga male le lifa o le tu lang o le tu nu mai tu malo nei anga i o la to sui fa o le fast Pasiata male ya taua va tu fa ponga belo tatu tu nu ole se tu langa le na o e tatu te moli mawinai le vai nga tonu le tala no atwai wa auto sila wa ele fa pero la kala le fa ya kula ngale o sila uma sa mo ele nga o ka ka fast nga sila uma sa mo la va pe fast pola la va le tu langa nei asiata le na esa no mai ta wa vai nga le nei tu langa ya tatu nga mai le ile tu malo le pa pa fian ka fai si uso sa ka fai ka mi ai por ki le nga kule you know la me wo ye nei o toi ma fai la por ki le nga manuva inga ia se me e winga ile kumalo le ai ole ma fai ai asit sila ia ile to tele ma le ano no ai ole tu malo ya ole palo ka me fai ka but a picture you know
speaks $1,000 million. Ikulang ay may pe ona tu sila ya tatu se mai ya lo to panga tulang ay na igual level na we fo ye me ya to fi mai le tu malo si sila nei la ya tulang ay na ya fa masino la sa mo le bela na o upu matala sa fa lele nei fa pe ya ma de wangi ya mangi ya aka ngwa ku yo wa mama ele iai ma se tulanga fa pe na popole iai li pai fa pai ile tulanga le no Samoa wa so ngafale lo ta tu ele le anga sa ngo ya swafa sa pa pe on tulai mai on tulanga pa malu pa wala lo mai po ta tu no mai so tu si lai ya wa ku be le ngala fam kala dal o le pine fa ma wole me umonia ele ungi me nga fa ku fa sa me ka pen ai o i loto fa le tu malo loto fa na ta ye su te tele ai to tu lo o le manu pala ye lona au lang me ale na fa en fatino ya me ona ya o le mali o lang me le fa ye isi bai pa po pai wow your case is good as mine. Ai le upe no tala no atu o ta tu te doai. O le to me faia e se tangata na te polokiki le anga ona to e fa balea sa. Wa lo wale tel tununga o tangata ile mea wo yai ato anga o na fina ngalo malona tel tununga o le vai pa pai le na te o mai le manuia mo ila to vai mai se o le tununga. Ya fa Famsino Samoa de Navaima. We have to make color for Ingale. What pay for Inga, Pesilia Sam, or I like Pesilia Samoa or Samo, or Yale Pule, Ele se vai a fau, Pai se Pule, Ele di Tai, or the Pali Mio said, se Pule, and Pule oili Motangata. Lala Nai, Ela in Fayeto, in a lupuna, Famasino made there to look by Ilangan Falo, I said. La sofi de ngalo le vai ngale ata wa i sau sili em fai vena fali sofi de ngalo i lau mai tau atu em se o le road show no o le pam sa le panga me se foi o lo tfanga Ioi. Okay, loa le road show le ya me se I kupai no mari kupai la no le pa ko me fuli mai de fast. O fenge yo o lo ko fanga ko kele le o fast ai lo sui a ko me fanga ngalenga ko kele le road show le ngango ngala lo sui le al fasting ai nga paul me fo de vui ole ke sango mai paki e kolu ala sa wa ai wa e fo isi paki le CTRP le wo ila ko sui le samo leipa le fo ila ko sui male tu mon pole TPRRB e fo ila ko sui fo ringa mai o ye paki ele o almost doesn't exist a mese le fo ba ya ko kula mai le asosiile la independent le ke ba ko kursu kolula kolei ai ola se sila ka ko I kama I paki ya kama I mei de ye so mai a mese le fo ko pela la malo si de mai la independent le yo fa la ko asosiile kolula la ko sui o tele a ulo finangalo le ata wa fa pe ala no to tele ia lo to panga ona to lua sui o le lo ua to le tu malo because of fast o le ele yo el tao fi o le lo watu ona to lua sui le fa ia le tala le tu malo na mai lo to finangalo la lo pisidia ngai le vai fa la tu te mo ina ia tas ona ya o pe alu lesi e ngofo lesi ka wa o fast mena leina te pe no fa tu ele a ulo lo tao fi ile to pa ile sunga pa to o tatu e pe no utala no atu ba ngale na yang e tu sal lei le va ai le tu malo yan tam pa la al me mo ya ia manu malo fa
ele ai se mo po nga fa pe ia manu malo pai mala pai a ia manu malo le fa le te tununga le na ia i le vaenga pe ona mai ai le tulanga le ina isi vaenga fa pai ai mai se la tulanga le tuto tas i le po il pa ki ngai le kai ye ku mele di fa ka ia ma atia kasal i mo ba na mai la ia le ole a fo ole tuto tas le po sai ai ma pai fo i ma malolo ka bika e te meni tu lai mai aka ele se malu si anga ole mele ole a fo i ole tuto tas but a fai lava fo i manu malo tuto tasi ona ole tali tonunga lava o tangata palota ua le o toi i o i ia maua wa ilo hoi be ai le tangata o matulanga pe ona ia ia manu malo mai la le ia tuto tasi o le angala ona a manu malo mai tuto tasi na no tuto tasi e tau su ona lanua nga ai le anga i vai i main parties aya pe ole winga le ola ka talanga i vai i meni o tuto tasi le anga tuto tasi ele ai ni la ko policy se fa pe lo ia i fina ngalo le tunu matata i fina ngalo le tunu mai le foi se me ka o se a fo se pa ki es ku kas i lo te tunu ga tuto tasi ke le mafai ma e fa pe mai a pe pa ki le ala ku kas le fo nga o malo o mai le ku kas ya wale malo ku me le di fango malo mai a sia ka fa ma popo a sia ka fai e fai la ko paki nga on paki foi le ku kokas e fai kwa ele work so what did they do they have to join with SNDP ya onga kui foi le ngol nga ku lai mai ro le STUP and instead yang oki e foi nga le SNDP la ko ya onga uang ngofo ma fa ka ua le ku pa singa le male a foi male mal ku kokas onga mga olola ia le ave le ku si fai e timanda ile le a foi le pelo kuci ol pono inga ia le ko fa nga inga le SNDP a fa nga le a fo ile le STUP la men ku ka ko baila ia me mo le anga on ia nga ku kwai kai ia sa lo mal fa iunga al fong kalai wole ai la se SNDP la sa ka walo ia a wa independent umalo bai la nga ile yo le ku ile palo ka o ye se me ka o se STUP kasi alma fa fai sai ai ole a ko ngaka nga o ku kas ele o se vai fa fai au ka ku kas SNDP male HRP ola ula ke pung nga ya e pe nga a malo mai ya bela nga that's inga wale ko yes ka ko ngo ka nga ya ila ko o a ko yo le i paki ya onga ole ulanga nga pe nga ya malo mai ku kas e ka ko kele mai ro ka ko po amela ka la e ko kasila ko ia but it's entirely up to the people menga va kwai le puli o le kaka ele le puli o ni vai na fa fai po ai da e le puli o kaka wherever they lean at wars ia menga mang malo ile nga fa lo malo fa tai man ia le fa betala ka fo i male au dilinga le fionga ia vui ile tulanga o to mai ia matou matatu mai mo sambo awai e fa fitai road show nei mo wai male avanoa e fa longo koi inicio sui fakapenga ia awala le fito amo fu la avanoa e fa fonga ile tunu e me se fo yo ila to lango le pati e fa to ile to sa mutasi ia mama to fa longo atu isa nganga le fionga ka mai kai sui fa odioli ia ai foi le sofa makai vuile fui ia poao te kia fa pe fui ma poao fui ma poao pif mana ia tele li fa to fala inga ia ele tau ilo fo ia le fionga ia fiola walanga wa ia vaenga na te fa longo ai tele le to mai this is how I see this too. If I could be like analysis le wa e fatawa. Ai e ave uma le lifa o ai le tu malo. Lo tu fanga e o fia i mata tu fu ma vavau.
o fifilinga ngai o ko au ai o te fia o to mai ar sau no ngale fionga te fono e te tau ona ia le tatou palo tau tau tas walanga o ke karikong wa vui male so vai vainga male sunga le atawa va tu fa fonga le tinu o ale lua le ele malo fast ele mo ka ko le lau titilo ya ele mo wala nga o le avai duinga e vai duinga I el palo kal fast I pe a fu atu fo ila tauia ia e tangata le tau va mai ia ele o se si o le tamaitai sa tu la I tofi pale mia o lo fa au pea I tu langa o le fainga malo tosi that's just me ai a kasi la kanga kaya ia ona matua te lea o le ava noa e manu malo ai le sui o le fatu tu ile tu sa mo tas mai le lola palota le nei alo to fanga ai inga ua o fa longo la va uia e ia la va enga o ke fa makala ai sui ta tasi nei o le anu mo la uia ta la wanela se sanga ile fionga ia fiola Fui mo pau. la war mo ia le fionga ia fiola o le fionga ia fiola e atangia mai e ia ona I tu le lei fo le tu langa o le international connections ele ngata le fa loto I fali ai e ia tu ai nga fo le anga va ma me alofa ma va no fo le e ma fai ai ona ia tangi sa len ka fa so I sia so ke le nga fai pule ya so yo ke no vela se fie bui e fa nga lava le tofi ai lava o nga ia kongeki nga Amerika Australia New Zealand tamba fo ile ma fai ya nga ave la kokar sanga moni manui o le tu malo ese mai on top I manguia mai ele el fainga malo ma tulang fa pena o le vaenga o ke va ai ia le fionga le tamaita ia fui mo poao so le e ia te ia le tūlanga le toainga leadership foi le pe ia waka va ai kulo au va inga ia pe waka va ai le fia me yaso le prime time for your fia me la to ia you te rona te no fia so if there's any better person e makua replacing pe afa pe na walo to fanga so or fau mo le fau i le tūlanga ai ta ofi pe ma malu fa ta mai ta I tonu le tu malo e ala le tofi then I think Beth is the perfect person e fa awa winga I le tūlanga lea ai me se fo yo na to mai manga va fa lo to I fa le tonu la vai o ta mau ai ngole tonu ola nga lima senge i le tūlanga le vaenga o le feeling ala vai ta o to tu pe I le tu malo ia e me se ila o to lua ia po feta o to yel to family tanga vui mali ato ia ole ma ngai ole o loko fanga ele le mo su ye lua e fenka yo ele le mala su ye lua kulanga loia ma failonga ma kulanga foi pero failonga ke ma ngai foi sawa a fonge foi mo poao o fiola I think o se faiaonga o se fai foi I si kulanga sa ia fa fer pisingisi mai foi lang failonga ia ke aula ia pe foringa mai wa asa o masuia a loko faka a sa ela lau fa soa asiaka a o masuia lua ele ku se sel fast nanga le masui ai kawalanga kasi tru ia loko fanga ia ngelo la ia le wa swipi loko faka ia ava tu pe lo finagalo vui mai walanga o fo nai te pe o talai o nai te la te o tafori o le tatu ai o le na fo e mai wa va no fa so lava maybe mala o taitasi o ava o a strength o a weaknesses o a va no te tele o no malo ai pai mai ala fai me tulang fa pena malo va te siata ma le atawa e morning fa mauni o lua a tu I anga vaa ma to mai ia mavaenga uma pena ai mai sei o le background o le tangata e sai o lana o vaenga sa tautua ma au nai ia wal tatu o tunu mai se po e kalesia ma be malava pala tonga vaenga mai e matua anga tutu saya ila ua fisili le tu la mai temi le langa o lenda to e au mai lava ile tu malo lan to e mai ile tu malo
Tauna tasi seis. Ya taulai. Ilo titilo ye. Wasilinga tadi seu ona toe maua ile tu malo. And I think ole vaenga tauna ya io se teimi panga no ala mai tauna ona fai ai se feilo inga ale kokas lava lato. Paalia ia la ngona ma faufaunga and yet ole kai mi foi ngai kula ia le fionga te tai show his leadership in no list because leanga ole o te mai ta watu au ile tele ole kinga ina wa ia la to lo fa piona na te pauina ia le no po se tu malo ole se vaenga la le ia ta u toe lua mele toe ole vala vola ua e feutanga ia ona se erola le ya po ile vai pa fai e se po le peita ia ina ia mai ia nga o monele o sa no vai nga na ba te tua la ngolo ina dua se la sene ta ole o mo ni sui e tau ave se fu a se vai nga pa fai le sata tu vai ai ma ole mistake nga le ko ti o ye tu le pa ia ma le HRP. But then we shouldn't be going back to this same mistake. Le taimile nei o tauna amata ona talanoa. Ai ia ta ula baia. I la ule vai. Le la matsawa. Alu fiola ai nofo ia fui mapoao. E fai inga. De wap sawa. Ai alu fui mapoao ai leanga a peono fatu alu fiola alu mal sa papito. E to li lifa la ngona o le tu malo I sa papiko onga o ye fa lo longa. Ai apa pe alu ia be ai tau vama fui mapoao. O te teliton e malo fast ona ole la ngona o takata e ai le la upalengi il playing field o te maita ole e poi ua e ona titilo I peno fai ia ua ai pa pele ku malo ia wa loa foi kausanga o kako aben fa alo ia fieme ia le kako vai o kula mai sei kamali ole kumano se tamaita I fo ia se ia le toki le kuma o reten to nunga ia le papel fa ko ngor kulang foi foi ngata pe a lu e se ali e fo wa fia ali nga o nge ka e ka mu fai le kopi le kuma le fai la le ngata o le swafa le ba ma le kuma lo tulang o le nganu mal pasamo ia a kilo ole a ko yo mai ta te sa tawana ya lo wana ni fange ya be la fa lo lo poping e pe fa pena ai pa pela ya wan wa te wa fa lo ye fiola ya pui mo po ta to lo la le om kwa ma ya ka no pa o ke con top pui mo po ni ya la wa ka lo ma because yo me ka wa sia ka o le prime time ni o ke ni le o lo va yang etswa le wa yai you know to vai poi o uma temi ole a foi ole kai misa a malau ai ina ngalo ia me to fa pia mela to tu langa o fai ale wo o mai kai minge ia o mai kai le longa winga e umi se kai ni o ku ma wo lunga ko fi le ole ku ma lo lo ko fanga o nga le ai kala bo so ikua o le fio nga ya pun po sa le titilo e ba nga fa ma lo fa mai lo fira galo le to Dei kau sa wa ma kau ri ho fiola I lo fanga o fu po o I babau ia e sa ela vui wa e longo winga la fu la le kau kua a fiola I kongo lo fanga ia male sa fa piko ngala le la kau fale kau maru siri o le nga tonu ole na a sila nei o mai fa tasi va va uma matatufu
tu fa tasi wala ngole ka ngale nga mai le road show le nga yengi Se vai ngalo fa. ma se vai nga pole afa lo ko fanga ia po le alava pole tu fa tasi that's it secure ia e fui mo po ole mane ole winga tonu na wa mo mai vui la foi na e pen of tu o fia o lo stanga tele le tele si la fia ele tua le loto ma le nganga ele fisiringia le tua ma nga va o fiola ai ole mele tau te va ai tau te va ai ile manu malo ino no foa o nga ko wa le fa ala va ai se fa so a se sila nei le te mire nei le wa mo tonu ole winga nan to va tu so vai venga ole malaika alo le yai ole malaika alo wa leva na tu to o la fionga sa fa pito a or ka ka o ai se mfainga la ko ka ma luinga luinga melea o se ka ka ifo Only a ninja can kill a ninja. A ninja can do le winga nga fa mitalang ai mai foi la o sa no nga tene tu lo wa o lona tala vou por metua la wei te mire nei o lona to mai o nang va I pe nga amu ia ko fanga ia ma tu malu nei le ufa sa moa e so o fa mo fa ka kia ia ni feke nga inga I manga ku marango nga ka kia ka inga manga me ai ta to wo ia e fa metala au ili le tanga ta tu sa mo nang va ia te ula ia the right person nga ke sui kula nga inga ia sa fa piko ai fa awawere le fionga ya fui mo po ia le mana ya o pe o tato o kako pe ya me o commentators fo io la capi kai mi fo le la ave lunga TMO e fai ya manga ku io commentators ai le o langonga mai au fai unga e se kanga kai fai unga e fai le video referee ai le tau fia fu le fai ngo tato fa so a fitu tu na ia ai fai ya ku e o kasi ma le futia ma le mele ia fai ma vi inga le ia sa le ia Ora tulang e ele se fa taua tele fa so fa pe asiata male ya taua taua le nga ia tanga ta la vai le o lo tu pe sili pe ola to la ngona ai nga le fa ka kia ku fa pe I la ngona outsiders ona no follow le tanga ta ia ma fa senga lo na ma fa fo pe o se ma ngai fo le merenga o mai pa nga le no it will help ele fa pe ole atoanga le tatu te betua but it will help them to make their decision jangan fala ya mana ya ole ele fesiri le sa ole po moni sa o fale ano ia eu quero você ficar ngalo nga or sunga le ato ai pe tai la wa matalona tal no mai ai nai ta ia tanga te Samoa o tatu so tanga le I Samoa. O le lawa umanatu. La se iwa ko per fa siri vui. O le ai la umangu ia se ono alu o tatou le state of emergency I Samoa ono o tūlanga wa yeli tenki fiva. E au te lilo foi po o kukusa le vevela o ken tenki fiva I le tofu no fo I Samoa ma matou mai tau watu. Ai o yei mare manatu pe e folinga mai ua tau fa pole ai nisi o le e lango malo silvang fa fail fast ona ele to nama le laina o le awa tau tino fuafuanga e tau lunga ia America Samoa so tato uso a fainga malo mo tu sai le fa mo fast ia ona o mai lo la ile tau mo te mi ta penanga fainga pa o le fo ia la mangu ia ngai lockdown matulanga state of emergency walanga e possible artificially le avatu fa mata no malanga le tau au malanga I America Samoa ma vanga fa fai ai ko puse lockdown fa pendei afia ai le male ava no ai ono fo I mai ai fai nga palota first and foremost e ono tupu le mea ai a fai kupu o le ase va ainga o le ava ai ro tatu watunu ai mai se o le la lo langi o e mori mawina le dei fa moi o le ase me ono tu lai mai Malo bapte asiata afai tupu o se mele tau na tupu afai tupu no winga tau na fai le lockdown le iole le vai fa fai me manino mena an fa le velani aka ko kilo nge vai nga a ko la valea o le
ala la fa ile lockdown o le wa le va na la to si le fia le fa mai o lo ua ia nai fa nau ua mau lo la to soifua o lea ua le faia ni a onga a lai kilo lava lai kilo le matou te mai tau i le tūlanga i pe ona iai whanau ia o le o le a onga o lona winga e ao una no nofo ta maiti ke whanau i o latou a inga ma mauti noa e saonga le mu ai ma va ai le e matua ai ale mele e faile a fo ile ele faia ni a onga o lo pesi le fa ma tau fia onga le ota mai ti ao sole ale maka ki o mo ka miki fa kau me foi o loi lungo le wal tele al visini la o le ala se me o fai ia le vai nga le ile komiki le o le a fo o me o le emergency al ka ko e peno vet ele tau le tupu ai a fai e tupu len e ka kaula nga fa ku pu te mi le o ai le ele yo fai nga malanga o tauna o mai ni tu si le fai nga malanga pe apa wa mata no la tu tala no ai na tu si ai vai nga fa pa ia mai sai vai fa fa ia fast tu si ai no ni tai ia mai se foi ona sui tau wa e tan wai ona le o lo ia se la ngona ele tau ona e ono fai se lockdown ai o le popo lenga ne io ai o le temi o le malosi mai le fa ma ia a lai fa no pai lo le lockdown ai tu wa ia ila tu wa pesa what me tauna au mai in a professional way ai apa pe ai o le fa mo o le fainga o le lockdown inga ia se i o le vai nga fa pu pai fako lockdown lo ai le faionga o mai i le fainga paloka wow that is the most stupid idea that I would ever know o lo o iloa ko ai nga o se fu puanga e fau a ngai i le vai nga fa pai el fas lo nga winga ai ya de la ka ki mal kula fongo challenge ai ko nga me fa penga a fa ya la e wa e te tauna ona te bi ne tauna nga yoi a fa ona ni wa ye ni fa fatala lo na winga somebody poilele wa break le kangaka le ya le break out le kangaka le se fa mtalanga mai tutron apai da le wai fa fo taun ti tino la to va pe mai dia o kan wai o le wai fa ko le maka upu le nga on kar ngoi ko mu lo ko fa le emergency services la ko ma le ka penge ya le tau lo ko tu si to lo fa mal ma tu le nga le la in ti lo ba nga le ni aba tu la ya te uto in case se pai se a fo se lockdown au le tu te overseas ya on na lo fai le ya te uto ai fai la ye ko ti si me mama me sa ona a fai se lockdown a wo ai le ki kusi ka unga lo ngu mai ai ya longa winga ya ka lo fai le me sini la na le ini te wa fai nai fina ngalo le tu o nei lo ni me tupu mai tu atu pele na ele nga fa lo a setama le ya to le to me fa nga le ai sa le ya vui wa o me fa penge ka unga fo le plan fa le file announcement ya aver kusi paki ko pawale le sikura foro ki le e fa fe lockdown ai ko fa nga palok ba tu o le a sila nei me ye tupu mai o le nga solo ka i ya ta wa tu le pa ma fie me o le nga se me a fia ila auri lo no wina in other words o le nga e ka o fia fa se me ka o fia ngi paloka pe foringa mai ele o confidence le vaenga ela ke mangu malo pe mo wangi la ko sui paroka so they may try any possible idea always e delay ya ile vanga le o fo ilo ma fo faulanga no to sa ili atu mana tu le time ton wale nga pasi e pili fo ie ko ru vui mali atu o le time o le lockdown le nga le time fo ile na fa ile le lockdown o le covid por misel le na fa ile lockdown le mafai inga so ke kanga mana tua na tele fina ngalo na langa ma fia sava vad ai onga ole lockdown ai fa kanga nga o na ole pa na o ila tole le pa le mene fa ile fono fa top le na ia le na no tia o mai fina ngalo
Iyo, or ko inga mela nga le fo to mara tua tu il to inga mele. Wala nga ata to va ima sila vui ile nau tale wa ye nei to e apata mele HRPP ma te ta to ina. Anything is possible. Whatever way. Yeah. Whether e break ai markula fongo manga ngau e marili e markula fongo. I don't think e koe popore ka ngaka ia. Ole a love an opportunity e koe mawai paua mar vanga pina. Lala ngau mana tu fisiri lea. Ai a hono na tupu o hangi kuo paka kuo ngi mea ole a kura mai. Ole vai ka sili ana o fa no noi ole media. Ole vai nga sino fa a fai ola wala tu ilo ni fa tala fa pe. Ole temi el ne yo e fisili ia fia me ma le fai nga malo pa fo ia a tausile ia nei fai se fa mo le lau fionga ole ka mako ke kau mauang ni kala a fa pe mai fia me ia a fai o ngi mongi kala o ngi fa kala po ngi kala stau mai kua ia ele se me then we know a koe oso la fe me fa pe se lockdown longa winga makwa ili ko la fai ngor nga me mai o fa nga le wa langa ele po se ni lo le o fa lo ko ina isa mo nei le upulea o lo ka ia se me fa pe nga la me o ko yenga e fia e o e fesili ia la auli e winga I pasi ma me fa pe nga e lei ma se none of their business e fesili ai fua I me ko kingo ale fa ko ele ko sa mo o kasi makanga ngala ko fa e o I kupe ale vai fa pai it's none of their business e fesili o e fesili kupe ale ko e siri kupele ku langa ese ele un kupele fa me mo papenga la me ole ma fai ai o nga o le pidia o e siri ya me se fa mo bole lo fionga le palmia kaus ole a eles o mele ma ko fa longo yai fa pe e ongo yai se lockdown ya le mai ka wo le foi ka penga fai nga malanga le ba fai mo fafo nge ke wo ai fai se ko lockdown ole ro la po e ku e that's the sort of question e kau fai e fakingo la ko ala ngofo ya pe folinga e kau awai e foi mala ko ni me fa pe ala kau fai well you know I am angry ile kulanga o fakingo ele media la ko tiu ke fa media langa ele o sa o male wa me ko la mo le ba o kulila fie me ba nga e pe fai on ikala le wala ko maua e fesi ni sa no ye sa va pico ke me ole pa falo kala pa pe ongo fai se lockdown ole sini e mogi ya me are ke sir fi ole ka wor malanga le wa longo la va ngale e no le e lo ai ole mo le media e makala e sa e am yo kongu fa kingongo e ngang fa lo malo fa tai ya le to isi fanga ti fo pupu Ei, ngai sa. O lisi me fo ia fa se lockdown mo kang fa kai mingi ai lo fa bo e mo inga a ku se ol malanga lo inga e o mai tenki fi fa lockdown. Ya fo lot fa tu o levanta tauna na fa se pa pui o mali li wena I tamaiti. I wala ngale I to message update po ini so e o life pa me la to tele la afia. Ia ai o tua pata tua nei mea le ataua fa pe foi ia lau fionga vui e ono o loa le tu ai ngata alo afia me tu lo le tu ai ngata alo leanga le wa o ke fa inga ka alo leanga o te loa ua le va ai ma se usila le file mo la ku o ia la kala le faiet e te tau ona la to fai me fa etete toi fo ia lau sangwanga le amtanga vui awale ngai puar kai ku salava po e savadi aku o e kau kai ki kilo aku ele o mo wakele ngia wi a ka mau peru fa aku kuanga ile tua ai awai te faia ni me ko kia ko inga me ko kia fo ile ngai lolo ile mo sa wi a e ngo fo ngai pu ia wangi fa ngo ka le si kau kai la savadi vadi mai ma ta alo leanga awalanga e ongo so ua ma vesi ai finga ngalo le ku kau ke le manga o uma nge mea ai ko va ai se va inga maka ukia le nga ya Samoa le nga o le o sili sila tu le sitala avane yo le fo ite fa ma ndia lo so no nga vui wa mu fa so a ko Samoa iyo awa o le si ku paka ku ko inga li mau o mea nge ma la to fa inga le ele nga ka fa o so se lockdown le
ai lockdown ai makangaka Samoa ia kungu fafo e malangatu e o paroka a wai kasi re ngā vaenga le o ki loa e ono tupu me ia wa fo ilanga ele ngakala a fua la fa ma fofau le mumu mai o Samoa wa iai ma le mumu wa ko re o Samoa le o ko ia kungu fafo le au to ba uma tu lava mo paroka tasi le vaenga tau te mate tu o le me siringa le anga o le ko ruore ku le epa ma fia me kwa le fefe so le kula fongo that's my concern kwa le ke ape so le kula fongo pe ia faile me manga oi le na tonu lava e foi le anga var fa ar so fo malolo inga e sili le pui anga i lolea tau tong fitia e masani fo i la peta inga o saunga le mu au fo ina itulia ro tatou sao ai tuli lo tatou saunga le mu awa o kanga ngai kai mingi anything le alang fa na fa fonga fo ia na nei mo fa rongo longo atu o la unga le sunga le la au le mali to o punei o ka ia markere le o yai o faile me se ma me sao ai faile me sao ma me se so ala tu o puia e ma fainga kupu ai me na ia na teleila ia ke wa kupu ai wa kau ai ma sai finga ngalo le kungu ma faaleanga ai ngi me ko kingo ma kulanga uma le ngai peno vat ele kai fa ma fai ma kanga ruenga o leo winti e pe a ho inga kula i lo le kungu ko inga e onga ua vaia ua matua ta alo le anga tanga tor prokiki in ngai fainga paro saole o le me siria ku ngale nga ku lo me ngo fa ko o le fefer ko lo le so ri kula fongo lango fonga mkanga ro ngalo leo ai ko lango le au malo ya o me nga siringa le o to inga mena mana tuala se no mai ui ole winga ola fa matalanga voi le i tulanga o me mai ko pele ona o ia vai nga le to lua le au mai ai ia le tu ai nga skaili la le ho le wale popole ini tula fono wale popoli le soli nga kula fongo ai wa faia il me fingalo e ola u pa fonga be ho te ta io le fatu tu ele tu sa mo ta si male vai pa pa a ola nga fai ko nga me ngai ai kula mai le ia fatu tu ele tu sa mo ta si be pa nga malo the government of the day ola tu ola lo ia you know investigate and arrest them all ya wo ko isa fa ngoa no more harmony agreement whatever you know ole kaimi loa ole solil kula fo awangi faia o ngol fia kawi masui no okay mga o inga ia makwa arresta ka ngaka ngei o nga wala ko soli fa vai soli kula fo ngo ma faia ni winga le kala fe ngai mangi winga fau leanga inga ia fa mangu ali ai ma pa a fai ngai le kau mo fai le leo le si kanga ma le si vai pa fai wow you know o ke le do ya u lango fa ba fo ka ko fo ile kua e ye kai me kau ma su ye le kua you know ngi ka ko sanga o ai me le fa pe mai ia ka ko ke ka peonga no a mai lo la bal kai mi porque mi le kau fa ki go mai lo ka ko nga e mi le fa ki go mai lava you know seize all their passports. Make sure a thorough investigation will be done. Ya ma pai fa msingonga. Ku ile me ku yai ngai do le sa mo ka nginga la ku foi me pi o kongo le ku ngi sa mo o polonga ile. That's my call. Yang fa lo. I will fa ya ngol fa pe fi ko sweet. No. Pe o pa ya ku asia kama. Fai onga o makwa mau kingoa. Wa makwa story pula pongo ame wala ko paya longa winga ka mai these are law breakers. These are the people who are breaking the laws and not abiding by the constitution of this nation. Yeah, nan me fai sorian pula pongo longa akua o tang malala yang fa lo ma lo fa tai ma na ia le ia o te lo o le no te inga lava le na ole no te inga lava le na mana ia yo lo fita lo fio ko vui fa pe fo ise fa so ma ia sunga le atawa ai o fa pe mai tanga tane o tatou na wa tu maturi au pu onga o se loto tau i masui
a fua nei fale mafau voi ma le ataua o lea ua uma ku ai ngā ku a inga mala ku a venga o la auli e mali e toa i le whamasingonga wa uma la ku kau mawhainga e le ai ma se mea ua wha maongia le fu e wha tali unga o nei mea le fu ua a o lea lava they have the authority now e kusa mare kise ngau ngau o la ku loko e aveila auli le whalpui ai onga e le ai ma se mea e mawhainga wha maongia e ave ai le whalpui o le whesiri la is there a fair thing to do pe aku la il whainga malo ai koe li liu la le teipo turn the teipo around ai se isu e la o se isu e la le kula i mai o kuila epa walanga nga o nga kapisa o kuila epa ngai mea wha mai o lea alanga ele i whaiangi isu e nga o ngai ele i whaia mangi isu e nga thorough investigation ele i whaingi isu e nga a me o makua au ili i afia me whawhetai o le ngofo avena maka upulele le whamasingonga ia walanga ile o fou kalo sia ia makua i langa i roi runga maka upule anu bigala lau whaasona vatule sunga le ataua o le nganga konga nga le wa sa ngoma ia ilo fioka vui o se vai nga fori na ku lai lo le fatu tu ile tu sa mo utasi o nga au mai umale alanga sama whaasoa ile siaso e pi fa ata fa la fa ata la fo ai ka ua ia se isu ela po feo ia i maka o koi fo ilo la kufa mau ioi awalanga ole wa matua i paso e sunga le la le mali to e ola i faufaunga ia le whakaringi ia au tau te leilo po feka o ko ia i le whai unga le whionga i tamai tai whaamasino ai atu mai i le vai ngara utele ma le whaamasiko ngarkanga ka awalanga i whai umo tatou ma faufau turo whaafonga mai ok lo le whaamasiko nga maringi ok lo ala ka mai le au e kongi ia i le whaamasiko re ko inga case whapengi e lo e o ku e unga maua koe masesi moku ele o vai nganga kai kuaki le ato au yo ko fi la val melo fi me le ave la au li i fam simonga kusira wa fo ngala le la langa yan me yang ai wa ele se ele aki usinga la au li e fi me ngametche la au li le kusi al monima le wa be la au e ke lo yo se me le ke le melo fi me o la ka ko kilo ila wa le finga malanga mai lo la mar mon ma wa ka nga firmo mon case o nga langa rola ia o mela ye le ia ka ke kango e po feme o fai o le fasili numero tasi o ia mautinoa o mama o le fasili numero kasi le o ke fasili ai la fionga sa fa pico o e maukingoa ma e se lau pasenge o e mama la i le case le that's a question that needs to be answered awalanga ai loer ka ngaka e ka kaunga e afia mai ingi o nga vaenga afia ye se mongi o mele o fa mo mole o le ofu e avenga me fa msinga well ole vaenga sidia ona yaile le a fo ile polenga ya wa loa fo iona ona tua ia ta ubaleina le mtanga luenga leo komsina man mtanga luenga leo. Now, this is the time for you guys to come up with your honest and professional investigation on this issue. Because le pena no was out no asiata ma le atawa ele ikuwa ia fa akasia ala ye lunga bebo o afo yo o videos ngi ele ikuwa ia la auli fia me nga fa ia fa la velape no o lea nga whaile kala la auli e kusai o le moli mau ale kenge o lise lea la oro fisiri ai la maua wa ia nga whai mea ia man pulanga e peo mai ai ale ele me se mea o whapea kuai a mea o oenga never so e kaunganga pi professional le makanga luengo leo inga ia mauki ngoa ele koe fo ia kuia au hol maka o ure you know awangi faia o nga olo ko fa pe langa la fa kongu o ko ele fa kongu o ko me a faia ko ke silpia lo fionga kom singa you know ele kala feunga ya me se fo ke lo kai mi ko ke fa pe mai ele lava mo limau wa o fe mel ala vai mo limau langa la mangingol bele a ko fa fonga le ia Lauli never accused me of anything never
Tawale le afo le fa mangaku o nga on puksi lenga fa yele ele mori ba la me wa o le fa yai se fo fa mai bela ole mangingoi pe nga o lo sa mo you know this is very interesting wa kan ko e kala kai me palok ele yang mo yang aleo fai onga wala umaka fa ai se longa yo ile ka mo fai foi le ni ele ai le pole ai ele sta wa ngala auli ngai ya be ai o menge langa you know ya foi le fionga kom singa le mal makanga luenga say you should be ashamed of yourself kusai o ka kua le fai le ku aren't you ashamed of this ile fa pe mai pe ma ku ia pe le makanga luenga e sili o nga fa mo ye le ku ngai ingi me fa pe ngai o ngai falling mai somebody is behind you guys ile fa kong winga o ko i me a fai fela le professionalism mal makanga luenga pe a fai o le ba ku o you know se so ye ia di ole makanga luenga e ku le o nga kong winga ia bau kingoa fai le me a kong ia i me o fa pe o ku le mai kong le ku don't take sides mga umia le justice and justice must be served ya ida kang falo Saulia masalo po kol fa so kalwengo fa ngoi o sa ngor kom singa fa pe lai mo kwa kilo le mo ilo le video le sa ngoi lau ye le mar ka mi le se mo di anga fa ya ai mo ko fo mo di anga le ka ki ngei le ka mi fo le alise o mo di anga le se mo di anga fi me o mo di anga le o ka le supa singio ele ci su nga le nga fa ya mo ka pule alo mo li alise o so le mele wa te ye nei le makanga nga o leo ku so le yo la ko di mar mo di anga la ko mo di anga mo di si ale wo e mo enga wa ko fia mere mo di anga kasi ai va ku ngo fia me manga mala au o so le la sa o ila sa no se o ke o fo ku lo le fio ga ko me singa o le ila fo ku makala fa ya ku ya kangaka ele o me uma fo ya di fa ya ku ama fa o so ko di ima fa ya le alu ya nga si nga uma fo inga ku ke si ma fa fisi ngia o ko me singa ai e ko kan ke le yo nga fisi o ka se kere a ko ai sa ri tarif mai no interest not interested ma ku e ke le lo loko le wingo nga fisi di ke si o kumu ngor makanga ruenga ai e ko kangi e makuale make sense il soifuanga o nga fo ye kakau se kangaka komisinga o nga lava papale o ngo sai o uma mea uma kau ai ku ya o isi e la o ko kangaka mamele le mamea fa alele le ai ave la o focus pui ngor sa ngale mu o le ku le foi la o mele ya wa ora sa o le lo mar case le mori anga makanga ruenga o leo nga ile kusire nga fai ele to fine fo ka wo nga swafa alela wo ko yo so aku le si mori anga after same nature melenga kupu aira kunga ia o le su nga kala ku sai mori mua or kusi aila ku mori anga le o su nga kala fia me nga ia la uri wa o pu mongi anga o ke fa po mele ya ole ika ke ko misingo le apakuerise o evidence Iranga? O me nga wai ka kom singa mori fa penga. Ai le su nga le lenga fa yer kom singa. Ale mori nga wole mawa mai evidence ya ka fiofi. Ya ka si awangi ni yo limor kom singa ya evidence si o kami fam singa. Ole monia ya on sai kom singa ilo fia umia o evidence ya because lang la umia e o lo la kai fam singa. E wa fa release stola ia le kule ya evidence ya me umangi fa kalanga me umangi anga i lo ia kom singa o ba nga singa pengo fa kwa ya u ia ai fo ya ale atawa ma asiata i tulanga o le baenga le nei o le silio nga
o ngā mākanga o le melengi. Mākanga ko ele makanga luenga. Ole afo, ole pusi, ole o whaasanga a ngā i le kamaika i palimia. A ole o whai le molia. O whai le molia ngā ale komisinga o leo a ngā i le witness. The question is, who is going to do the investigation on this case when yet he is the commissioner who is now accusing the witness? Obviously, kaya wala sa we faile le afo ile le su engol maka upurnya. O nga olea wa kangi kom singa ole. O nga ino le damage le wa ka oko ngai lungo wa fa longo isi aku o le Pacifica soli maka kia fo ile ko inga pe ani. Obviously, kele la. Who's going to do the investigation? God? Because you can't do an investigation to investigate yourself. And the police cannot do an investigation to investigate you as the head of the department or head of the ministry. Masalo, ol fa msingonga la ngai. Kako ki fa kali ile kua, ma ke fa yeso enga ol fa msingonga. Man ma ka upula. But that's fact. Asisila nei lau fionga vui vaenga o mai le tele o vaenga o whakamala o le komisinga o leo. O cases lau alunga nge ye kōru leo ke vava ai ai. O le makua i obvious o le sa o ngwhai. Mua. E laku Samuelu e ne mori maurea. Ai whali waenga ave ai kusa o lako kama Samuelu o le lako mori maulea e kakaunga o ifo lo esu e umaenga ifo moria. O aku le ainga fo i leo lo au i whale ula e waku le kangi wa susungu lako whale ma wha o lima lo au le awhawhinge o siko ingo. A wako vai le mele o iai. A le ufa whari umai moria le ainga lea. Le fo ila wa waku le kusiringa ia kulo waka o le suafo o kamika ia disi. Le wa vaku. Ai whaasanga mai. Moria disi. Vai ka ko sequence le alu ngei i ko so i ka umai sepe wa ser me wanga yele ma fau ka ku komsinga. Ora me foi la na le tau te vai tu. Longo winga a la ku foi se si masanga kangi. As long as oil fast. Sa ungi la kangi ko a pidi oi. Ku se ke la ku ke kangi. Ai ko whaasanga mai lokai oe ma afia mo. Ora me nga le ko ka fa fefe la va inga ya wongi ma faila vas kanka sa mo nga la ko moria se si o le malo. Ai ala tu tanga te modia ia tu la epa. Pela ku ka modia li mongi. Ai fa mai o le lava o mai le so le ai va ai ko ai lenga ma vai lenga vai ko nga ka ni fa mai. E va ai lenga ma vai lenga po nga fia kongu le ye me ka or ka fa le nga ma me ka or ka fa maka. Ole tulanga tonu ale na asia tama ma ele ata wale wota to ya. Ole o se kana va tu e tatu fu ye tala wele le pi fa muanga se ole lumba o salva la sin menge. Al kwa luma. Ngai ili fa pia nga wenga patinongo nga wenga ale matanga ala ko ma umai ai ke leo el mene ya ole umodia ole ka ko ke ka mo fai inga ia sa ili le ami ko ole kala le la fai ko ya o lua ngai uso pa pe alo pai. There is no justice in Samoa at all. There is no justice in Samoa at all. And we are hoping that the new government who's going to come in, melenga la inga fai ala upul ngai iai, ma ave foi la ualalo ngai iai o i vai fa pu fai. O ke mangao inga ia kula i mai loa, appoint loa ni retired judges fa masingo maurunga mai ku ui fafo. E o mai fa vai ai ia se kako Independent Commission of Inquiry into Corruption. Abe uma yele power
the power to investigate, the power to prosecute, and the power to fine and or to punish. Kako lo lalia kwa manga ya kako kano. Pero faya kung lai fafo. This is what I'm saying for ya asiaka Maria tawa. Ole kau mafai le kako ki kau mafai umai inga isa ili la dia pong. Ai kalo fai. Ole kalabui. Ole kako kau mafai. Ole kau mafai ngai wanga o se ngalua nga o ngafapua. Wale ai se a foi se fam singo kongu poi kongu le kongu ngio samo. There is no justice at all. Awale mere ku kako woi, it's who you know, not what you know. Ya ile nga fa lo ba ngil pa ko mai ele. Ole masalo le si va nga sili o nga fa le kongu ole le mamlambo le se sengo le libel o le libel o le criminal ma defamation. Menga ko mo kwangu ngumi ma fo le ma ko singo le. Ole roku ese me ko tu sawa o le me o tupu o vave le to ina o stui topel pasinga il parlement na ya maile tu la fono le a mai e fa criminal tu la ngalo defamation ai wangalo ya ona faile lenia o nga se upgrade tai ia le to mai ona i malo o le winga na la tala o vave na o le liu le melia pero ko nga me voile le wa liu le awala ai le ilo ka ave ka vali o le mela le o fai o so po modi fa so akwa o so akwa o le fai pa le po mudi pa o mena le wota va ai tunga yai wo o ai mea eleni defamation wo opinion like express le opinion ya vai le ko nga vai le to nga mea o le sa ngola au le mali toa e reference nga ile kusi le alisi ile sa ilinga o le amio kongu ile maliu o professor au ka ko vai le mele o le liwa fa mai wa fire ya nga fire o la auringa mapunga merkala o le kusi nga ave mo ya o ia nga ave mo ile kusi ai pe ka ile lo nga handlinga nga lai lo nga ru le sikusi nga ile au malo aru le sikusi nga ile attorney general Dimakus si ai man makanga ngo fako ai lo muri nga fie leo a o leva nga sira fie me nga mo ya kusi mo nga mo ya asiatama le atawa o nei mea uma wala ona tutupu o nga waku fuole isu por kiki nga ile nga ba fai makanga ngo leo mongyanga e pega nga len fa ma vai ya sani shusta tu loule le swapa ongola inga ua avaku le finga ngalo o kuila epa il pa nga pa le bien nga vai kai ni ole afa ministry uma ia makanga ngal malo sa departments aya e kuma uber fina ngalo sani shusta e le mafai o ngai lalo ia le makanga ngalo leo lalo ole afo le mamsi anga fa potiki mai le mafai o nga ministry le makanga ngalo leo e ku mau pe al makanga ngalo i longa walang fa vai ai ma o longa sawai ko sanga kele e ku ko kasi independent al makanga ngalo leo o le mena le ku o nga ku fo le isu por kiki ia i le ngalo nga fa le la wo ko nge ia o polo kiki a ko ia mai man makanga ngalo ongola o nga le fa fe por kiki ia le ngalo fa ia makanga ngalo e ku ko kasi al fucking o ngalo nga ela ye ka ke mo ia e ko fa foi ko kula i mereka aku ko kula i mai le fast famol moli ko fa ko i makanga ngalo leo fa ku ko kasi au mai la ngi kangaka e o ngi ko ia i kangaka ia ka ingol makanga ai ko au mai ngi kangaka e ese mai ile a fole culture le ka ko ai ia culture le solo fa mai ko mo makanga nga o mai ka ese la ko ke o mai la ko ka wa bel makanga nga fa kung kongul makanga nga ilong ku ko kasi independent anga fa unga independent fa nga so enga mai le sol bulia
ya ya pe mo kala ngo so yo ma ko pai kai mi ama ko ke fo le fo nga sa ba o so ai ka mai ku e wa ku ye le petrol o ku ya e la mu wa ele ka vale la ku pai ele fa le ka vale apa ai ku rồi eu ku ka ma fo fai pure fo le ya ka mai you le ko nga be ka e si le fa ku fa mo le mo ka kai mi mo sa le fo ku e vai ngi si fa o e ko do ia kau mai ala pe fai pule pe miska apa ko nga me fai o ko ai ba lo man ka filipa ko to mai fa no one is above the law and everybody should abide by the law of the land inito uma whether you are the prime minister o ai lava ke miska whoever o kangaka uma lava e soifua maola i lalo o le whaaman malunga al pula fong. O le maa? Kilo e. Whalo. Sa o le leivui. E mawhai lava karunga lalo ministry o ia kangarangi leo. O mawhai leo nga whakakongo whai puli. Ai kolua kaka guarantee le whenkango leo. Miskau leo. Parimia malo yasiki. That's unfair. Because aso kula fong lasi sur kokolu leo. E ka kau o nga loka leo al mele kai mingi e le ma fan kango leo ko le a foi le pine fa mau le case le na refer mai le na au mai I le afionga ya perahim pinge fa mau ko nganga e fa ya to loka mai ya le na fa uru le official le national official ombudsman ya le case le na fa mtaratu ai fa mai le komisinga le fa kal se vidi mo par mia vilia kulor par mia onge fa ya pe me foi le pe kala da ngel foi le o ya kala ya da nga fa ya per amo a wona yo o lo lima li ta usa makwa fa le tonwa ina le tulanga ayo o le marsi angol tu la fono ona tama ya wa manga o ma wa lunga kula ko lunga kula yeah ole upumonia mai mawe pe ang fa pe fai me ia la vai ele I malolo tele o ka sai makanga lo leo ala ka sawa a fayaku I ko ngabele pela ko ngabele o mga ol pal mia ke ko e pa mga foi le nga ke fa ko ngua mai lunga aku lang pule lunga ol fa tingonga well that's obstructing the police work that's obstructions to the police work pa kingonga nga leo elo ai nga ko no ka fia I ko nga pal mia pa penga nga pai bai ape foi le fia posi mai ka le liu sa o ka va e ke ko ba mai do lo ba ke fa ko ma ba mai do lo ka lo sa kini fa ko ngua no one is above the law even yourself as the prime minister or whosoever kasi nga kai lem fai o nga I lalo kula e lalo ai kula fongo nga le sitting head of state au nga apoda la vale pa nga nga lai 5 point la wala man be penga ai pasi mai le kabale le head of state ele ko mamafa yake o el fasi ngonga le wala ai ka ua yake o el pa alo kongi pa lo longa nga le malo samo me la we pasi pa le malo samo ala malaka vale ala ai point al leo la ko depois la we ye u feo ai leo sa bai le si ku ngai le si ku e alu le pen ke alu le I pulo it's a sign of a department na look up umay ka now it's so low it's so low ilaw le ba pero ba penga ba ku apa ponga mai foi ka ko kai me aku la I mai ai ya mi fa lo long hale aku ko fa fo I independence I makanga ngau leo and don't ever o I lava parliament o I members of parliament o lava ngi ko mai man nga pi folinga mai o ko ki controlling ang makanga ngau leo and I would urge any police officer during that time to do your job kadi ko ngi law ko ba fa yo for a challenge se si fa ki ngau ko ngau lock them up arrest them throw them into the
into the vehicle. Ave fa mo sen. Ya se I loi ka ngaka. Le ele me pai se sionga onga tempa inga le ya ka nga le ole malu. O malo. Malo. Maro. Makes me angry sometimes. Maro fa tai au tato ia ile vai nga leo te ro fua la mala fai u mo se avanoa ia ona e va verte mi Samoa to vina fise maro longa le fionga ia vui. Au tato ia ile tu la fono nei ma avanoa o kele ile au fikangi si ku so o me la pisi de kele o case lai kai muringu. E tau o I official leo o case o me ka o le au tangi valley. Sidi nga fa ingofa penga waku maru ere kai mi o kula fongo I meo cases o le au kangi vavali o le foi lana o mauana nei o la fo ire ke le kangi ya o la na wa ia le si sui fa o le minister o le vanga le sap nga o fa longo nga o kangi ya o le tawa o fa longo o kangi ya Cedric oi wakangi ilanga yo ele o sanga text o text afia me usa vai la ko inga level le o ye ngile le make sense o me Samoa ese le text afia me ya olo ko an senda ai o manga screenshot te olo le text nga la text nga ya olo o ye o text ka nga it was meant to be what sa nga le o le ngofo ko nga le ko fasingo ko nga fari me olo ya ule the text ile WhatsApp Kuzala o la este text lo matua it was meant to be more Cedric wala ngole wingo sa nga olo ya tau ono le fapunga sau malau ka vale electric car sau malau ta vale electric car ka ki e ai ma fai ka kala so nga paular ka nga kale ofisiri lo ya olo ilanga electric car eva mai now to su Cedric a faila vui o ise electric car ngai sa mo Cedric wa kele lo ya wi o tarile na mai olo so na umala ia to va tu ia olo wa send lo makua ala o mga screenshot e olo ale la wo mo wa ile tala ora wa kangi ia ko sulu ya o le la kele lo po ale wingo langa kangi Aile o la kusa pawar me ia ona o na ingo kai pe kusa ka ya kangia mai fa pengin me foi le nga mention le limong ile ingo me iyo ole mafuanga ole tangi asiata ona wa e revealing le secret you know but ile ko yengi me ka ungi me fa penga o ko ye kai mingi ya e fia la kangi nga awalonga winga e umangel melga wa e avelang ka vale manga ya nga electric pickup ta ko kep nga ye o yang nga ye ya umano la le lu fa singo nga wa pa mau ni fa singo nga le o nga nga e ngofoma ele fo se fa ko nga ilungo le checks of apia mai ai for your eyes only Yo, they say me longa winga. It is open to anybody. I say maya kaika, well, you know, sorry was say maya kaika, you know. Ele ang fa pio sa we say yang ma ko fa ma die mai o sorry was say ya well it takes supposed to be ya fa left. Yo nga la wo review ko ima meu wa fo yo. O kala nga fo yo ele kala ngo fakas. Ai ya ngai kala ngo fo yo kai ko kala ngo kulanga merah ya fia o wai mai ngi ya fa ngi ka nga ya nga case ya lo winga umba wa wale ko ki Cedric ilanga ka valen nga ya la kami mai de ka valen ai o le winga lo tala le ato ma farusa nga ra fio nga vui anga kau longo mereka la ya o olo fatu o olo la fa ya baranga ke fa ku wa okay lo la I fa maungi olo wa kaunga musu lo ya Cedric kula ka mera wa kaunga yo a fa yo fa fonga mai la le fionga ya o lo masira fia o lo nga o yo ska kanga ke fa ya la mi ko wa kaulanga musu lo ya Cedric vai ka ki ala mer ngai le fikau e sa iyo e kaunga fa yai walanga o ia nga mai le ma fa ilo mai e kauro langa musu yai a fa la e ke rangi ni me le sa
ai fa mo le o lo fai le me sa o le musu ia isko ingo Cedric fai ai mali io nga se mai ke a uri text nga e ka io e wi nga electric car e ke o aka o vai mele I lo kala po le text ke mo ko le hoi por mas ku sa pe masinga kanu ongo ese ko ongo le ma sului ne fa ko la kala o riska ka file mu ai e piko siringa le ngala ko ongo le o Cedric kasi de ulo lilo le kong elon tangi bale fa pena ona le anga peno fa ya tu le ngola wali ali ai mesa natia mesa natia o mena lai e fa pe umala ko spuru ibal ngai ko spuru lima a pe umala ko spuru lima ngai ai ola la vala ko ki fai me fa la kasi le loko kasi faku kasi le nganga ala le wo review la kwai le ese nga isi mun nga bebe ko fai mai kuwa ko pe umaya na wala le fo ile kala fo ile ya o kala fa pongo nga kai ngai ya le ai la isi me ko fai kuwa me ngai loi longo winga o le me ngale sao ila ngona o tanga le la ngo fa ya Cedric ma au mai ilunga ka wela kangi nga la wo fa ma fa ali mai e sao le leia me le e ma so solongo ka o la e ko fa inicia la ko kal ngai ko longo winga e ko e kuia de sifa kols e fa pun fasamo longo winga e umaloa ya ale fe kal ngoa I pero me foi de la e fa pongo ala e teksa pui on ale mo pa kasia ya ngare tira ye era ala muy mai ele si mempa no muy le si mempa tole ke kulo wa ngai no ma ko mala ko falla la ngaste piso falla la ngase ko mesi foi le winga na vui ba e sa no ya ole mena no fa te no mo ne tanga no mo ne ai no mo mai se so upu fa tuina e tau ala mai ni tanga polo e vai ele no le ko kanga kwaka wa ku le mele sa wo ese kanga polo sa so le ko kanga polo me ele ko ke fai ko kanga polo o me ma ko fai aula ina wa tau mai yo fatu ya la wa fa urula na tangi o faku ke lo le amount o kangi vuila wa ya ke lo ke lo pe fa pengi le mafia fio le mau ole upumonia ele lava maso upupole se betasi awalanga o ie testa ile fa maoni awalanga e fe ono la ko pepelo is awala ko ke pelo ma to e mese ma to le media awalanga ile utel tununga ile kai langa mafainga alo olo tulo ele mafainga nga alo fanga ai fa ye umangi musu ye olo ile melia anga kaunga e musu ye fa ai lo le walanga e moni ele I lo e Cedric ai ole ata tonu wa le nga sa ngoi vui ole nganga ko wa le ana o la ngona ina ua fa so mai le fionga ya olo I mana tu mai foi ma ke fa so ma olo ele I vale fonga va ai ole fa so la fionga ya olo le 10 million fa pe mai ai asiaka o sa vali le masinga e pe ole e rua masinga wo ko e mau ke le o koe whekau kala I mawhia me ma ua maskama la poa upuia mai e le o toi tala noa ia la auri le o koe karangoa mai fo ia kia ai wha mai loa marisala a olo ai ke vai oe e la male mea maali e nga kupu ma se mai mariteksa lo makua ia kia I oe o vai aku ia whasingo mai loa asino I wa unsend la wa umang koe unsend le text I wa too late walanga ila kanga kara ke se tu ke imfia me ke ongo ole wo fa yak wa kuainga kango unsend ia wa vaver ma fa or fa pure sa vai screenshot ai pe ole nganga lenga fa matala mai e olo e fallinga mai o lai toi tala no ala vaenga ye kua ese mai I luma mai o taimi oi unga fono ale koe fai vai vanga ma kulo ma ki enga ma koe ole pi koe ese ngisi plan koe fai kuso le nganga la inga kau mai le text le ya fai la ole e fake ia ira o fionga koe su ia ese se la re maliu le ke kau aru su aru e su ia po ai kongo e ke aru e ave ira ukangi
No inga ronga mo se tu ki text inga ka kula fie me se kiliki mo me umari o text. Ko se kiliki e kunga. Ta ilo la o le vala o fia me ko fa sa o langa text ya se trick. Nga o le au angelu ma le au pa ia. O lai mangingo nga mea. A o le ai fai la uia tala ia. O le mele na se nga ia olo. Screenshot e olo. Ai ko kiliki ya e fia me. Ia o la ua e le nga ke o la ua le ngofo ma olo. Asiata ele o manga wa olonga koe advising. La wa manga wa olo e mapea olo ia o le leila se kanga wa lokea. Wa usa kaunga e sa ke au mai ia ke au se ele kula wa unga ave ya sia. Ele pule la ya sia ka langa wa le upumong ia o le sikele ya. Wa o ngenga so e fam singa fam sing. Honorable. Oleh penguan mengalami ave i ole text. Eu peguei o papel para ele bingsta. Eu lo ingo ia. Lo ingo ia. Ele coi para qual ia? Ele coi vai mai. Eu peguei o papel mai. Lá o manga o sei foi lá que ismasia. Sei lo ai pe o lá o epo. O fa mai o ia epo. Ale la ai lo ai. Lei uso o le la ai no e sa fai kange ke poko wa ngai poko ke le o so fai men ai ngalo ya o le famsi o ngai le koe alo fia ngi upu mangi kala you know wa so ya mo wale le awol pai o ngale akala e au te no e ko yo makala yo ko pai lo ngala ngai ili kau kala fast pepa no ai kau kala ngakala wa kau kala mangi e fa bale eu le anga a faz pe. E ma resi fasili o fasili e fa masingo. E sa electric car. A walanga ole keyword nga walanga pin of yat. Ole o inganga mafuai nga ngai loa e olo. Walanga ile ole text ele o mensinga ele o mensinga se ngo to susuru. Kusa ole kala le ole keyword nga di text. Sau malau electric car. That's the key word. And I see it, or I saw it with my own two eyes. Oversee lo ya olo, so it was me of aku. Wafa mai olo, elisa electric car. Meanga ngai lo ya olo, the text wasn't meant to be for him. Of aku lo, o haila ngai honga electric car. Ai fa mai. Ma pau war kanga kar maku kaping eka mar maku vaanga fa fai electric car. Nga o to susuna electric. Ya, ora ako angar nga. Ioi. So the key words. Eu não preciso vou ele vai masino. Eu não preciso vou ele vai masino ape. Olha lá lá meu inga ile afo ile text le wa ave ole wa se ma wala wa ave ele siming sky o ya asiakan. Eu quero por lá nga. Eu prefa pe ela nga le wa ka. Oi. Ai le ola sunga le e afo ye. Ele nga oela le o ku kaping kai fai lo electric car ya e un po va pe ya e fa pe la nga ka nga fa makala le me an fisili la follow mai ala me la nga e ngi me o fa wi ku o me ye ala yo fa in que le me la o ye su ba era le va koi ole se alo le que le fai longa ngai ai o le alo me foi le papel se bona ngal fale le ai ma fo fau ala ngai le me sa we ku o ke le me ye o mai kanga o ma sa salongi po le mea o se secret foi le fa pa ki o se la pa faire no mo Eso ya got fara. Sao ya le ya tawa ona mai. Ala ko foi aku. O ile ina. Você lá pouta fea le. E ke lo me lo ke akai vui. E o moro le aka ko fa ma vai a nga fa sa malo lo ngala. O le foi la fa ke le ya di me le se me ke le. Na yo me lo te ma fa voi. I ke fo mai mau ri electric car ave foi fa ka upe ave ke wa ave dismantle se me. E kai pay for Land Cruiser le foi nga kapisa. De ole mo ko pa fe nga Land Cruiser.
Sila ngai ele nga o la nga o kamaya uli pi o mo kamai ki le pe o e a ko ia ka sia ka I ka ko sa foi pi foi le asa o pi e ko a kilo ele tivoli aso ia fa ka se fan era fa pe nga kamaya pi a ki se me foi le pi e fo ala po e mika ya ho le pi fa pe wa o ia la wo ngofo mai lunga o langko I va ngofo makula lo le ku na sa o ko va ia ile mali o makoko I ngai le la ko pa peso o sa wel minska fela ka vale minska ko ku so ia o ku ele MNR ile na po plate ia e ku la sa wel ia la nga fionga ia so ia oi e sa war kala lis po inga ho le se angale masa e lunga lo ko ile ro ka pa mal e sa o mga kuli mas sa kan fa pretext o mai mo lo farkua ka ko ka kiki e o ro me ya mga kulilinga o mea e le se me le kamanga e le se me le fa sa mga kuli Eso ya voy sabia ka ko fa mai ya le via fima tu langa fo yo ani fu fuanga ya fa tele la fo tu le va no le dei awa ke ro vangia mari a ka wa ke le ya mari me I ni kama ya la fo tu ya la wo fionga de via fi ya asiata e utele I fa mai fa mo lau sunga le taita yo por kalama nai le lua nai vai ngai ka ke fia mo le ko ye si tinga fa alinga po le a o le sto nai nei ia e fatino ia le a foi le tau pai nga se o matu wa nu o sallo longa ia ono se tasi po su yo le a foi le tu malo a principio foi o kiti ia na panga malai ku malo ia le atai le sunga le ia le tinganga ia le ana o le toile ele nga kaptai ko ya lum fana o sio matunu salonga o la tu la mo ai me se fo nai ai nga ole sunga ya le tinga ya alo volta tu malo ya I fa mo ko le nei sui fa tu ya o tu malo I o ko silfio male kinga ko ya o le sto nai nei I nai au kilani la fatino fa mo le o le so luas pu mo le lua asia ta fa mo ya o le a fatino ile ya le fa mo I melpone ia o se maku sui faku se maku sui kaubai e fionga ya bui sione I inga ia e amolmole pasota ia dele fionga ya se ngafo ia munisipo yo alum fana wol tatu no ulano ia yo polo pengi ngai po I melpone ia ida sto los fumaluan masina le ia kalau to ya alum tam fana wa po ia lo matu tu malo pasal yang 5 ia tatu suile na lo pe ona tau ba mo tatu ai nga o patu tuele tu sa mo tasia I to lo ia langolangoane ia pa pe po ile to faya le nganga I inga ia o ia le na lo pe po ona tu le mai yo lo fa mo o le sto na I lo mai nei nga fa no ai o pa pe tele mo lo wa no asiata ia pa ane fo ile su mai o le ia taua ia e fa ta la fonga lo po I ba ngo tatu tele no ia ai tele sa o mala mi to lo ta o toi nei mo fo I tatu no ia le a pa ngo ia ba enga le toile nga ngon fa tai man fa ma lo sa mo ai ia fa I o la so tu fa fonga le tau de so po langi po ise am telanga nei sai o tatu ma tanga le nei ba ngo le fia ia la fo I le ai na fa ba ngalo se le ona ia ai ono tau pai la vai nei ia fa mani no fa ma ni sio ba e tau ba po nei ile no si o tatu no ia mole fo ile nga pa malo ia I vai nga pa uma ia lo papel na tau sini o wan fa mo lo tatu no e tu lai mais pa nga malo silio na lofa ia ba fa ile abi to ia mo lo tatu no I tai o vai fa fa te tasi ia ai fa piccola fo I si vai fa pai ia I fa tu ile tu sa mo tasi I tatu te tai ia mal sui te tai me si po I o te kono mal sui te kono ia ma o sa uma ai mai se ia o sui fa tu mo tatu ai ngol fa tu ile tu sa mo tasi ia alu male mana ole tua ke lau tu tau painga ina ia tau manu ia tasi lava fa mo ina ia o mai tau tua sa moa ia mo na tangata
i le nganga whanalo mo le tue le nganga whamalo mo whakaya te uruto ia sai o le apanoa pena hoi le tua si apanoa tātou tue maputai ia le nganga le nai le nei vaenga o le fiafi mo le tue le whaktai mo le whamalo ia lo kudia ko ia le tua o lua mnai o lua ainga wa po ia la singa mfuanga o le whai unga o le nei vai aso ia le anga le lei o le tua manui o le tātou tino ia paso i fo i o lau o le matani mo i singa plapa masini mua o le fuati ale lua sei fua alo faaptai moli faamalo ma le faafetaitele tatou aua ia faapea faafetai lou sao lenei vaega o le fiafi atonu e toe mofusi tatou o toʻatoga i se aso o le lava i aso ma lenei fiafi ma te alofa tele atu mo lou fioga vui soifua ia God bless sei fua ia ua mai ale so ke aka rua ko vai ko ke de mai ngisi me fa popo mai au ia ka suenga manga ia se fa ngisi uma ai le leila e una fai te ua to e wa fia e male mala tu lo va nga fa ia sa ia o se me ke de me ia ko fe ko su era si como que do mo ko so le se fa la bella beso wa i ka vo i de se mai o se texi anga ia ia fa mai sa ka fa per text o mai mo for ko ka ki ai sa text fa mai sa malo electric car o ka manga ko le e o nga fa aria ko e o no le texto e ala se me ana ngo foi fu o e ma lo fa tele le so ai o le tama ni usela no mo nei le nei ana lela ia e o mo kangi o avere si fa pe ke lo le longa ai me va kule su le ke lo po se longa se fulu le su o le au IT le ya le la IT le ko ngo le le anga ngai o di ia le ia fai po yang isi mo yang ai ave ngai kai mi ia ma enjoy le wa pe ko e ko va ya ava o mo le fai nga pa lota atu langa wa ia ia ona pai feliz e mo le pa loka atu la lai fai lo marato ingo ya or manga yo fai loa awa ngi ko e avea ia le supervisor oi mo le supervisor ar skolim male ai le supervisor de mo ko fa ai le supervisor de mo ko fa ma ko le anga le tatoi foi na tatou fa silanga fati atu le dei taimi na inisi ne tatou fundraising ya o le fundraising mua ya o le fundraising the day Utah Fast Ainga Committee o le tatou ale aso fai ai aso sumarono lo no le aso tona ile la sau nei o le masina le dei lu afiru sumare lima address le na utu ina tu lunga mo le si la fia mai ele to tele o le tolu lima o south pe kolu lima south Fairvale West i West Valley Utah plate for sale lua se fulu tala fai sa la kipakeka vai mo adoa siu pipi lua so sisi ma sapa sui ia fa mole fa so tai prestene ma tai linga pasi numero ta wilunga mai se foi ole failo tusi ia le fioka leo tamarita ia numero foi ta wilunga mai ile ta ole fitu ia ile tai au se ia mai ia na te fa fo mai tato Utah lango ia lo sao fo nga Utah afa pe fo siasa e involve inisio me fai ia ai tau ia lo sua te fa tau sau barbecue o lo sao la valina ia inai tato fundraising e fa tata uma mo fa mo sa mo o le si tato fa si la ka tu inatu o mo Wellington kaka mo pesca kaka ma o Yafeta matalas Wellington fast ainga siva ia afio mai so mai maliu mai aso suma le ono ngora stona i fo ile nei ile tao le ono ile afia fianga ile suma le due po ole no foanga ole the lich bar ia i porerua au tu na tu ngora address one Zelby Place porerua the lich bar no su tala le fale to sale available mau for tatu sapa le lima tala ia ma tulanga fa pena
tātou lango o whaatamari ia whaafitele o le whaasisilanga le nama le tātou ainga Fasting Wellingtone si vai le aso tōna nei ia urufale lua suta la lango ai le whaamoe na i pore roa. Alo, kamo ya feta. Ia, lango le fionga pesta ya feta matalasi. O le si tātou whaamoe i le aso sumareono lava o le masina le dei. Siva a le ipata i tupa i lalo. Ia i le whaili le tama mo band. Ia, mai se foi o le tātou urufale lua suta la. Ia, e tutu sale prepaid ma le door sales. Na e Brisbane Australia i le afa lima i le afiafianga i le afa sumatasi le po astone nei. Address tasi lua Brisbane Terrace. Kutna Bowls Club. Strictly no BYO. No winga o le hall. Me se hall fale. Ia au te lola e avai sorry o le pa lai avai le pona lava ia le tūlanga i whatau ai ia lau me tau mawha po le me inu le po. Na fo ia le tātou heavy sapa i le na o le se furu tā la. No winga e wheni whatau lau me inu vai kifa ma le vai mangano ma le vai o ngā eke maua umai o. Ia o le whaasisilanga o le whamoemoenga o le siva le nei. O le tau mawhainga lava a inga ma nisi fo i o tama whanau ma nisi o mawhtanga aripata i tupai lalo Brisbane. O se lengi lai maua ave sa o le aor paki. E le avea tulou whapito au ngawha sui kauwa. Ai ave le taitai ma le vaenga whapufai. Ia ona polo whasoa lava le awa whamui. Mana ia fo le whainga o le whamui. Sao le kupai lalo. Ia awana ingalo le na whamui taua. O le isi tātou siva le nei mo le aso se furuma le ono se e pesa o lea. So vai atu ia aso suma le ono foi. Yes, aso tona nei. Ana mua ia mo le tātou sui le tō whawhisola i a pulu tusi upu to inga mala. O le a whaia i Springvale Community Hall. I na i le 1 Osborne Avenue Springvale e Vito Lia i Melepone. O le whale lusu mali matala a matai leo no i le afiafi se ia pa ia le tau le fia suma le po. Ea, na ua ilunga ma tātou whaamatalanga e winga i le tātou sa ilinga se leni. A utu ina tuilunga, ia afafonga o le pōsunga ia a ngai malo. Maufa inisio tātou prices e ono manu malo ai. Ia i le tātou siva lea. O le si tātou whamoe o le siva moa le pata i tūpā i lunga. E au fiaila romanu utoliam o lutongiam vai loa. Aso to na isu mareo no foi. Pe ia ngā laku kako le. Isi rwa aso ngi. Kwa kelea. Aso to na i nei. To e whaamana tuatu i Riverview Community Centre. I nai Old Ipswich. E mo mia la lono wingala e ilis whamoe whai kutna. A ilis whamoe. O le kupai lalo la luku ko pingi mai I kutna. Queensland. O le kupai lunga. Le pingi mai o Ipswich. Ya, mana ya. Awane ngalo lango le whamoe DJ tama o le pine ulai whaafie I. A le address na tulunga. Ya, mai fo itusi vala aulia a whapeanga avaku so kusi vala aulia no winga e te free entry. A whapeo nafa to ela tula vai te milea I te tongi la lo urufale. E se furu lima da la. Taua lau langolango I whamoe ona I tātou sui nei moutou I Brisbane au Italia le whionga tau fua. O le isi tātou posiva nana whailo atu le whionga I avui. Ia mo le tofa le tinganga matawhai lauina I inga. Sui tau wamo whaasale anga numera mua. O ila ia matou mangere lea. Tātou sone ono kauranga lea. E amatai le tae au. Io, amatai le tae au sumatasi I le tae au sepa ia le tolu I le au auli po le fiafi foi. Ina I le lua fatasi I Kirkbride Road I Mangele. Mangere Centre. Kausala. Community Hall. Ia, longo inga fifa tau sala. Okay. E tamale fai le au. Mana ia. Ia ona I isia matou fai piponga le stone nei. Nela na wale o ngatasi e mane nei fufuanga nei. Ia. Tino pa uyo tātou whaasirisilang mo taimi. Ia, o mai nei le tātou ofisa.
ia fa marulu ni si fo io ila tau fa mo na tuatu se to me runga le fa mo fo le o le fionga le ia ai rupetea na mai mel na fa mo bole na to fa na tuatu fa mo bole fundraising ia por fundraiser night mo le suyo vai mo tolu fionga ya nonu ia ia o le vai aso yong tua ia ai ono I o la ia nai prepaid tables mo mi ala to fangu ma to fa mana tuatu fa mo mole ia tato ma lava me se to fa tau lau le tato fa mo le mo le tato sui fa lioli ya nonu la ulu William Mawia awana MC ai fai ole out ia live for le tato band ia ile no fuanga le na uata uelunga no fuanga masani man tu lua lava venue fa ngai ai nga fasting e tu langa fa mo fa bene ala ngata ala le out tu mo pisi ia o le tato tu sa mau Manhattan ia fe lo ia ile vai aso I ona toa ia ngata fo ilea o le fa manatu o tu fo I le fa mo le suite va pa lauli numero tolu fe nga ayo lupo te misa Tony ayo lupo ia o sia lato fo I dinner fundraising ia na ona fa manatu atu lima suta la per person no ngai lima se lauli table of 10 la to fo I o lo mo umona fa tau ia lau pe ia o informations o malava le na o tu ina tulunga mo le fa mo ele vai aso I ona toa ia le atawa e ngisi vai nga te o misi fo ina ni so mta upu au ta ia ile fa si fongo le tato por klame le vanga o le fiafia o vai tunga ia ile tamai tai le ka o kia me o le fulu so super kausanga so valu tau sanga o tamai tai mau atu na lo na tino la le wa a tu pe o le atalia ia fa peni mali wa ke va ku pe o ele mali mata pongia na taftai le tu ai se me vai yaso a skulo ko fa sa julta tu a la te lo fa tai o la so fu a ia ai me mo wai ia si tatu wa vai atu ai me wo fasi ku le lalo por me o ia la le la ko ka un fo mai lunga io fa tai o fa maros io o le a ka fa vai me fa pene ile atu e mo mia ia kasi le fa mua fa mo le fa nga malo tu lai mai ia a fa tu lai mai le fast la sunga la au le mali toa mali to a fa nga malo fa mo le se ave lava one of the first thing ka unha priority matu wai io fa se fa nga ile tu nga me wo I siu tatu tu ele ka umake afianga fo la fa sa nga le to ia wala ngo ba ko e inga eu te lopeta o moisa o information spele ndi go pa o ka ki wo o fa pe kwale ki ke wale su par ko sanga ai mo na le o ku le ma me le sa po makapongia o le rose mea o la foi tonga ngana le lano fa pe o ai wa mai ale o ma so ifo ai fa fitai af kai le tua o le ai o le lopo le ale le ku inga me o ku la mai la lui o wa ma le ngo la lui o so valu tau sanga ya ma tua fo le nei taimi ele fa pe foi tau te fai atu a me e tau fai ma tau le pua mala foi ma tua langa a loko arka mai kiki e ska I o makua foi o makua le ai se ka fi ma se ki ka fi ngari paule mea e ke o se ngi ma kua ma o ma se makua ya ka si e ba venga ngai ni fo nga fo ele leo male ka ngaru ngai le fo ka wa me si o la so I for kengi a ko mo se fam kala ngai skai mulmuri ya tama voila nei a fai oni fola fa saina to e fa lava tau tala ni me sao wa fo o kama ye uma e malo si e ko sa wa pui nga ina ya wa nei ai o le wa mali o le vana o ma wa le news le wa mai telefon sa mo o fa no to o mai tipi o tanga va ya ai vai sona na o mo mai se tasio tonu o le tu malo no ama ia ai sa o fa karikali e verify mai ko inga ni fa mau nyanga le mele o fa te ai lo le si sui singia o le milionga ona o tala itua
o tala I tua le sifuru mo tupu sulua Ai fia foi. Ya fia foi fala o fasai. a foi le o mai le famtulang o le New Zealand sa o mau ai no mau mai le intel le I sui o le fast mai ko kongu I won't mention I to tonu o le kumalo ai langa lana o fatali tali se I au mai ngai ya woni e veo se hia sei ai se e mai ngai fa mong yang le la wala wolunga mai le fa malolo sulu mi dio ai mawa engal menga ave fa nga o sulu afi ai mawa enga fa ka wingo da isa Ai po feit foi pule. ya le la tate fa yetu me mua I lo ma fa na e lo va enga ka lo ma ta fa son ta pule o mai lo ta po me mua kasi le a fa pule e ser fie fa ile la unga le mo ingi mi dio ala le withdrawals fulu afi nianga mea a ko per milionga le withdraw e langa sui I lalo langa watch o langa va inga a o fisili fo e yengi requirement o me fo ile ka unga fia nga ka sangi fa makuku O fa lave o project le o porque que ele al fast al fucking oinga le chapipi kufa kufa lela u faka wei o menga mo kufa lela o ko fakia lela o kufa ngi la fa nga selo a lela o ko fakia is ia fa o susi ku ele me man na ia vai tupu mai a me ia tupu mai le taimi mo o mia e fai ma fa maungianga o le makua se o le mele ka o mai o le ku fa o ku pe ku fai limo kanaka o to vai se furu lua fe kala I kua ai sau fa mtalanga o fa ngainga fa o nga e fa ka wai fa la fa sai ngol isa o le me foi le ka fa ke ka ko paloka ya la ko ngi paloka le chapipi o ngol mele le la fa mele la fa ngi o le kufa la ko nga ma o kufa ali lo poto ave fa nga campaign o le singa me ko ngi mango le singa campaign mo ave skupe faku le isa e kufa io kupulanga ma o business le me ave fa ka o isa ko fa ka ko mo ngi skupe o ngi no pe fa pe va ko fa nga fa ka o isa mo ko ngi mai ali lo ayona te lo la utala I wonder po le ale umi walanga bo faisi umi nga au mai tangata na tu mumusu mai kanga kai kuale atawa ale fatu a manua I lunga kulinga so I wonder po le me o le vanga kupu I onga o kapisa ilo le fa ko a faisi fufuang I maybe that was the reason behind I am hoping e kau karasa o le anga fa yer mere ole po le nga fo le kai pe mere ko ke pisengi a laul ole mai o kusi ai mori la uri ai ke ka ngan me o fora ka ko pisel mele le la ka ko kuri ka fa ka o le isa mal komiki al pongai o foi puli foi lo que fa o foi puli o ia ka unga approving fonkoe e pa o ia fonkoe mele e ko nga me fa pengi ai au le wa afia for over sai so le it's a straight fa ma vai mele o ila le Samoa o lava le fa te inga lea mua e ta uma ia le o matala fono toe le va inga o sa le mu tupe ma le fa ngai na o lava lea longo winga la sa ola ku le pa le nga va fo I kai kai ya la opinga ia le nga va e moe le matala ia vai le fa ka o isa ka na la no na ele kea Lono wingo me foi la nai ono tupu pe ao kai le ku ele ke e fai fa ka nga ai sai la lo I ala ngofo mai vai dunga I o e lo tali tonunga wala nga develop level mele e lo tali tonunga le atawa anga le ka pisa I kanga I ko kongo le ku malo ele fai mele o ku di ma o le mo fai o se furu lua fe me fore ka kwa ba ko su lua fe kanga nga man kara mo lua fe varu se la e lo wingo o kala lava e lua talanga lua fe na tala mo lua fe varu se la ai fato atala lo le varu fe lua se la mo mo lela ai mo wa e nga ku afo lo te fa twai happen le kai mile ma lo si fa ngor fa ko singa ai ko nga me fo ile le o nga wa lo ai kanga ka fast pe wa fa fe la ka umar pisa ka ngaka le fa ko afa ye lo le movie I ale fai puli
wa o ia overriding a me ia le wa ku dia ro marka ka te fa malo o ronga no manga o komiki mai se fa mangi ngo menga re ku pe momo ma ku pe ia ai wa lo lo le fa sa ro kala fa ka wo e wa ngai mau ki ngoa o langa o ko inga ku pe ngi ave fa ka wo ar fisidi o ai o le ale ainga o ai le ainga ai sa kuloa ar ngai kanga ka ko akasi as furu a fer me wabi so le se vanga nga o se me a mai fa ngi campaign pe a mai kufa e o sa le ko mo mai kupi longo winga o le o ka fa mo ngi fa ngo me ye kupi fa campaign le fa pure a fa le winga na le tu to so sa mo wala va la le ngai wala va fa fika uri le ua manu mai wala va ngai fa ila fa ungai le ko yang va ale ko inga kanga kai ko inga fi pule leo ka ko maka ko inga kanga kai e momia e o fengi me kala kanga kala ule se furu dua fe ngoa mangi mafu anga le ai sa kala o fa inga o fa ka nga isa ma le fa ngo fienga a fe so wow le ko kele le ku malo ai ka ko ka tsu lu af ia le na va lu afe mua va afe muri ia le toro apa is furu dua o le ala vale le ai pauli mena o tau maua tu e lua ia payment ia withdraw nga fai vai ta to ia ala mo foi pure nga o ia ka un vai o le lo ia fo foi la fatu above all e nga ko foi pure o ia lo ia o me ngi korosi pisi e lo ia maua ia ana nga fai nga ka ia na tatu fa pena tu fai nga ka pe fa pe o le le fisili foi la o il pa ki le la ku ai si le kan ka de o il vang fa fa le la ku ai ka ka de ngofo le ngofo kala tak o si va a wa ya ro wa o le ata te o fa ro po fe ko e ta o to ia as kai mo foi lo que le se ku ka o mai wa ru le se ile kule sa o ke da ka mi o le vea ile ku sif ale le mai le mo ka ki foi nga sa era ko ai sa le sa es fulua ai foi ese grupo ai el individuo ai ko kasia se sa ura nga ai sa sifu pi fa kum ka ngo fia sa e me fulua fere me ka go oh my god ka go pala o taia e ko si sa mo le ai maseango ele ai maseango lava o le HRPP ile aru le isa ya sa mo le mangi angava o mai e vai angava ku fanga kupe li masela ave fela o sa a le wori e o mai fa la udo so vai o misi la uri masela sele nga e ke fa mo se nga di masela o ore ke fa nga ruenga mo fa ni me ko si inga ala uri ya e uno pa elo mo sapelo ale ave suwa fe fa ka o is e wa tato va ila tato e ula lai wi pa elo ula i suo e ale la usiringa makanga wala nga dan tato fet wera pe fast po le lava e ka kere worry ai ole milionga a ngoa ma ngo mera fia kas ai fingo ngo kas o ia kongu lava ole fai pula le HRPP ole sui kai ole loia ai sao ai le faka nga ai sa kanga kai i lalo langa wa ave wil pa lo kai fa se lo kala ingai ainga al kaka o kasi kusa wanga ve wil pa lo lusul lima kusa kasi kaka su lusul lima ga wil pa lo manga o so se la ya o nai vai nga na ele asa i li pe wala nga tau te se tato fa longo fo i ma to fa fonga ta wor manga o le case ia po fiole tana noa iai marili fa iai ai se ka ua o ele o molia o pomongi angi o ka fo kwanga muni awangi ko fa ka winga o ele anga ele ko mafainga ko eli pero ka mau ainga maro ngo ka ule ia o makanga ai a fai e ingi so ka ngar fai pule mai lava i fa ko ngo me ngi makua paka kua si awai ke foi lele ke si o male ka ua kau kara sao oi pole ale me ka oko iai io
A fai fo yengi so le fast I ko le mele ku lo I sui komiki. Ia. Ka usa o langa o kanga le ngai mea. Io, po ai lava, ai pau mea, ka u kingo le fa maun. A fai nga sila fia le fai pule. Ma kulanga fa pea. O so le mele fa sa. A fai fo ko ku mo fai pule le. Wa ai sa lo le. Ah, so le. Wa ai sa lo le me. Mo fa so ki mo ai sa yang ama. Ya, tau lu ko la le fiafi. Ya, lat fo ya fa si fo. Ya wa mata fo ya a onga lupe fo va ese. E fiafi la fo fitu. Ya, ai ole a fa e utelo ma va amrsunga le ya tawa. Fa te tel shelta to proclame. Ya, aso atayao. Ya, ole na no ta inga lava. Pe ya ona sa no sunga la ole male toa. Ore tele yo ila tau le fatu langa mai rungo le show. Pe tai. Ai tau te silatu. Ya, e fainga tani o la tau avanoa mai ona o le road show. Ma taimi e mai ai road show. Ai e le tau fia le a faina fo ilea. E alwari tatou programe. Ya, I ona tūlanga fo ima vaenga. O aila nei tatou whataratano anga tele na lolo ma ai le tau nu. Ya, e le ya, nai tau te sisi latu I sa moi tūlanga o lo tūlai mai. Ya, o lo whanga solo tu titi ya, whaasopolia. Ai, ila ne fiafi, ya. Au unanga male, sunga le a taua pe ona masiriai. Ya, tatou, whiro ila sotao. Ia. Ioi. E se vai nga Sa ka ko I. Oh yeah, sa tasto ina ta ka fai, ya ka finga. Ai auri jele to e taimi le fiafi, tato filo il tato proclam masani la sotao, o setable taua, ma tato proclam re tu ya ele to le Blue Wave TV, a lofa telemo o to soifua ma ia manuia. San, si o kamar fale mo se vali le le vale ka ko vale mo le sisi. Se fale mo I vati. SMI. Manu le hatu o lo feafioa I au kilani li usila e tausa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa me tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le while o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Cape Town I le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina a wale la foina o la container po o so se whaamhori e wa inga I Samoa. Whafsotai wa au I le o iwa tolu iwa tasi lima iwa tolu tasi po le ovaru se lau fitu iwa lima tolu fitu walu. Le Quick Freight au nanga vave to e whaamaria lutu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
What's up, guys? Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV.